Isangelo sesihlabelo somthandazo wesabatha. Isihlabelo senkumbuzo ezilwayo senkumbuzo yokuzila inkumbuzo Sezweni sabamethwa kwankulunkulu njalo Nkulunkulu wethu nasezulu siyabulithoba futhi ukuba siphakame thina sibe nenhlanhla yoba sithole imiyalezo siyithola ngemindeni yethu noma amakhosi onke asezulwini sihlale nekhala emphefumulo so vele lethu manje sizo hlambulukela le mndeni amen umuntu uzophamaza ashithe ngubani ngabani mfana wethu inkosi yiphi indawo amen bese ngene endabeni singankanti wantaka nasoba sibaningi shaye ngeinhloko ezimqoka sishaye zonke zonke kambe chasikhathi sokuthi sibuthele uNkulunkulu sibuthele sikhumeza abaningi ngoba sithunyiwe imindeni nje bethu iyafuna siyihlambulukele amen uzoba umshumayeli noma umkhokheli noma umvangeli mabe nendaba ozophama ngevesi mase kumfowethu zonke bese ngene endabeni nqamu ukuhlabelela bese wayihlasuthi mjama ngweni nodatu lentethelela namakhosana ngokunjalo uzobathatha ngapha masenze njalo inkosi ososisa amen abantwana benkosi enkulu onyazi lezulu isibongo sami ngwakanzimande eintabeni zaseMbumbulu phansi kwenkosi uMkhize. Ngicela ukubonga abangcwele kakhulu. Ngibonga uShembe, ngibonga abakithi ngaleli thuba engilithola ukuba ngiguqe la. Bangcwele uqala kwami ukuza la ekhaya lemphefumulo kwaku 2023 kuNovember. Ngicela ukubonga kubaba uMshumayeli Majiya. uNkulunkulu bangcwele ungiphile indlebe zokuthi ngilalele. Ngicela ukuthi angiphe nokuthi futhi ngenze. Uthe ubaba Majiya mangilalela manje uthi khona abaze bathi banabantu abadala bebakhukhumeza. Nami bangcwele nginako lokho noma benginako lokho. Kodwa ngicela ukusho ukuthi kuyona yonke lento ebingihlupha. Usuku lami lokuqala engangena ngalo kulela sango bangcwele. Ngiqala nje ukungena kulela sango umehluko engawuzwa bangcwele angazi ukuthi ngawufanisa nani. Zase zenzeka izinto emva kwaloko. Engifisa ukuphuthuma ukuhlambulukela emndeni yakithi bangcwele elele uthi nomhlaba ngezinto eseyivelile ngoba imndeni uyivela kuma isikhathi esiningi kodwa siziba leyo nto ngoba nasi besingakaze size la ekhaya lomphefumulo kodwa ingqondo ivule kakhulu uma ngabe sesila ekhaya lomphefumulo. Ngathi bangcwele ngisanda kusa nje la ekhaya lomphefumulo kulezo insuku ngathi ngidlala eminye imincintiswano kwakhona imali engiyitholayo. Ngikade nje ngagcina nje ukuthola imali. Ngase ngithi ngoba ngeke ngikwazi ukuthi ngithi sengihambisa izimbuzi ngale mali kwakuyimali nje yayinkulu yona phela uma uzoyithola ungazange uzuyisebenzele ngoba kwaku 3000. Ngase ngithi hayi ngizohambisa isimayo. Ngase ngisiletha lesimayo. Bangcwele ngangakaze nangelodwa ilanga ngimbone ukhulu wami noma umuntu wakithi nje wadlula emhlabeni uma ngabe ngilele. Kodwa sengizile la ekhaya lemphefumulo ngaletha nesimayo ngambona ukhulu wami ngoba umkhulu wegawuna amakhosikazi amathathu. Ukhulu ozala umaqhiliza ngambona. Ekulaleni kwami engazi ukuthi uyaphaka uyasiphakela sibaningi usiphakela ukudla okunenyama. Waphaka wasathi wangayiphakela yena ngase ngiyabuza ngathi khulu ophaka ngani okwakho. Wasethi hayi mntana ngibone sekukuncane. Ngase ngavuka ngatshela umakoti. Wasethi hayi ukusho ukuthi fanele uphinde uhambise futhi isimaye ekhaya lomphefumulo. Ngoba bangcwele njengoba sifike la fanele siphinde sikucabanga ukuthi noma ungaletha isimayo kanye bagcina nini okhokho bakho ukuthi udle. Okuchaza kona ukuthi kusifanele ukuthi silokhu sibuyile. Amen. Nakho kokuqala bangcwele obelokhu kuvela kodwa singakunaki.
Siyabonga lo muzi, siyakubonga dwala abadala, siyakubonga Shembe. Okokuqala okwavela abangcwele, ngicela ukuhlambulukela umkhulu wami. Umkhulu wami omfowabo omkhulu lo engikhuluma ngayo ukuthi ube nesithembu. Wadlula emhlabeni ethandana nonkosikazi womuntu. Uthe mase edlulile emhlabeni behlala naye kulowo muzi lo ngoba wesekade sedlulile baba wakhona. Base beyabuya bakulowo muzi bezombuza ukuthi ubani yena ngoba bamazi kulo muzi. Ngithi ngiyacela bangcwele ukuthi ngimhlambulukele umkhulu ngoba lapha ekhona ubanjiwe ngaloko kwenza kwakhe. Okwesibili ukuhlambulukela ukhulu wesibili emakhosikazeni kaMkhulu. Ukhulu wathi esezodlula emhlabeni, ukhulu Mablosa, ungasaphuma umphefumulo. Kuyathandazwa akasindi. Kwabuzakala kwenze njani ngoba ukugula kwakho sekukhombisa ukuthi kufanele uhambe emhlabeni. Wathi hambani ongibizela umnakwethu esho-ke ukhulu ozalo mabethu ngoba ukhulu wethu ukhulu omdala uMacilisi. Wathi hambani ongibizela umnakwethu ngifuna ukukhuluma kuye kuze ngoba uNkulunkulu useyangibiza. Mayekhuluma ukhulu uthi mnakwethu ngicela ukuhlambuluka kuwe ukuthi izingane zakho lezi zabafana ebekade idlule emhlabeni imini engafaka umuthi ukuthi njalo ingane moyizoyizala ife isasesithwini uyizale iseyifile ngoba ngingafuni mina ukuthi uvuke lowo muzi. Ngithi namhlanje ngiyacela ukuthi ngimhlambulukele ukhulu kuloko kwenza kwakhe. Okugcina bangcwele abelokhu kuvela kodwa ngithi ngibonga ikhala emphefumulo ngoba uma uhamba la ingqondo iyaqaqeka. Le mali engikhuluma ngayo bangcwele ngahamba ngoba eyincane Muthi inkulumo yakho mbona ngithi uyiqoqe umndeni kufuneka imphefumulo olokhulu wakho nomcela into eseyilengane ngoba aziyanga ndawo lengane ayibulala. Uhleli kuyena manje. Hlanganisa umndeni wakini. Ngithola impahla ngicela uShembe ayongicela into ethelele enhliziyweni zalabantwana aye babulala ngoba bengenasono. Ingane mayisencane ifana nengilosi. Mawubulela yona usubulela uNkulunkulu. Okanye inkulumo yakho ubuthi. Okugcina bangcwele okuvelile kumama osizalayo ukuthi kulela khaya la kaNzimande njengoba seliphelile nje kukhona okwenziwa kulo okukhomba ukuthi njengoba liphelile nje liphela ngoba kwenziwa lento ethiwa idungamuzi. Asiyazi ke ngoba noma yenziwa umuntu wasekhaya noma wangaphandle. Ngithi nalapho uma ukuthi umuntu omndeni ngoba vele kusuka emndenini noma ngabe uye enyangeni kodwa kusuka kuumuntu omndeni asuke ngaphakathi enyangeni. Ngithi ngiyamcelela ke naye ukuthi ngimhlambulukele uNkulunkulu waShembe sikhumbule silivuse leli khaya. Amen. Ngiyabingelela abangcwele. Lana ngoXolo mina Sibongo. Bangibiza ngoJabulani Xolo ekhaya. Entabeni zakaNodunga uqaqeni. La umndeni omunye lapha emaqwayibeni emvoti bengade ngihlanganisa lo mndeni wasekhaya wonke ophilayo nabangasekho. Ngabuya ngazobanikelela laba ngabayekisa zonke izinto labadala abangasasekho ababeyiphathe engalungile. Ngabahlambulula ngaqoqa izingane ngayihlambulula nazo futhi ngaphinda futhi ngayifaka kwabadala. Sase ngilinda ke la ngilinde ukuthi mhlambe bazokhuluma abantu abadala balandwa kanjani la ekhaya. Kwathula ngabuya ngazobanikelela khona la ekhaya futhi ngaletha isimaya. Ngabuya ngobanikelela phezulu ebuhleni. Kuthena nje insukwini kuyona lenyanga le kwaqhamuka izwe lithi angilethe impongo la iqalela ekhaya emphefumulo siyadlula ebuhleni. Kodwa ngangachazeka ukuthi eyani ngizahamba nalempongo ngisendleleni bese ngiyavuka lapho nje baba ngiphinde ngilale phinde libuyele lezwi leli lithi thatha impongo ibisivezwa futhi umbala ikhona lempongo egcekeni lapha ekhaya. Kuthiwe ngiyithathe lempongo ngize nayo ekhaya emphefumulo phinde ngidlulisele ebuhleni bese ngithi uma ngisendleleni ngihamba nawo ngithi mina engathi sekulate ngizozama ukuyiphatha izimoto ezosukela la ekhaya emphefumulo ngibuyele ekhaya. Lithi izithatha lempongo usuke nayo lekhaya ufike ekhaya emphefumulo udlule nawo uze uyishiye ebuhleni. Okay ngihambe nalempongo. Ngisahamba nalempongo loqhamuka izwe lithi Mawuzolanda abantu bakini ufuna uthola imoto engaka bese kuvela itruck yabankulu nje
yabo iquality yakhe evuleke enqoleni icapha ezu2 ngapha nangapha bese kuthiwa nansi ikithi yakhe owaziqoqa lomndeni ubuso uyaphuma nawo lapha uyophelela la ngqhubeke nalempongo mangifika endaweni ngathi iwukhalo ngathi ngehlela phansi ngifica abavangeli lapho befaka ongiyane namakhehla inqwaba amakhehla la maningi kodwa manje akhulumela phansi nalaba bavangeli lawo ngiwela umchachazana wamanzi ngithi ngisawela ngiphinde ngifike kwelinye iqule futhi lamakhehla nabavangeli ngidlule lapho kubese kusuka ifu leinyosi feli ngibunganyele ifu leinyosi lidlule lishone sanje sobudla bami bese ngathi ukulumizwe lithi yona amabutho ozobuwalandile lawo okay ngidlule ngithi mangikhuphuka ngiphinde ngidlule amanye amakhehla nabanye abavangeli ngeke ofike ekhaya emphefumulo ekhaya ngathi ngene ebuhleni hayi ekhaya emphefumulo bese kulumizwe bese ngibona amafipha awu4 yabo amangcwaba kulamangcwaba awu4 kunendlela ezu3 khona ephuma sanje sobudla khona ephuma iqonde khona ephuma ijike ngesandla sobudla bese ijika ivalele elinye ifipha elika left isandla somnxele kunegate lapho lithi lelizwi angithi yabona amafipha ngithi mina lithi phuma ukudlelele ngale egcineni ngoba lapha ila kulele khona ushembe futhi uma uphuma la uyophuma labantu bakini kuleli gate nidlule la kushembe angiphume la kuleli gate ngathi ngene endaweni enamaflower ngiphumele emgwaqweni ngiphaphama phinde ibuye futhi liphupho lithi cha kuba lembuzo uyise lapha ebuhleni kodwa uqala ekhaya emphefumulo mase ngathi ngiyabona sengingaphakathi futhi lapha ebuhleni mangaphakathi ebuhleni uphinde ngwabona amafipha futhi awu4 kuthiwe lelana-ke lashembe uzokudla kulona nophuma la egethini nonke impongo ngisayiphethe lapho kube ngathi ngiyaphuma ngiphuma bese ngiyaphaphama kuthi emva kwalapha emva kwamasonto amabili nje kuphinde umshana wami ozalodade uthi umdala libuye kuyena leli phupho kuthiwa ngiqhube mina impongo ngihambise ekhaya emphefumulo ngidlulise ekhaya emphefumulo ngibuye ngiyishiye ebuhleni usho ukuthi umshana amayesho ukuthi sasigibela iveni emhlophe ephaphama ebakulapha ephinde lale mayivuka uyiyo lempongo futhi umbala uphupha lempongo sengathi sigibela imoto iyaphunyuka lempongo iyabaleka ngiyehla imoto yensejaha iyangishiya usefika ekhaya sengathi ekhaya kwenile ekhaya kungcolile endlini uyashanela endlini izibi igcwalo 5 feet about3 o 20 liters about3 bese ngathi ngiyangena mina mangena ngithatha ugodo ngothi umlilo ngathi ngizacile kunembuzi ezu2 ezacile nezinkukhu ezu2 kuthi usenjalo ngizothi umlilo uthi bese ngikhuluma ngithi lezi imbuzi lezi zoyisebenzisa noma zincane kanje yabo nalezi inkukhu zoyisebenzisa zincane kanje uthi bese kube sengathi ngiyayiqhubha impongo ngiyongena nayo ehleni bese kufika mina sike salwa thina lapha endaweni zawo maphumulo kusho ukuthi ngase ngithatha inkukhu ngoyigeza emfuleni ohambayo ngathatha imbuzi ngoyigeza emfuleni ohambayo ngase ngiyibuyisa-ke le mpongo la ilana njengamanje nje ngizohamba nayo ngiyisebuhleni kuphela nje ngiyanxusa nje ey'ndalweni zasekhaya nakukhokho ukuthi engicacisele ukuthi imele ini ngoba kuthiwe ngiyilithe la ilana nje ngifike nayo bangcwele ngiyabonga amen. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni uNyazi lwezulu lo khulumayo umfana wakaGumede inkosi ayakhele inkosi yakwaMakhanya eMbumbulu Banazaretha ngonyaka odlule ngoDisemba ngaletha imbuzi ezisihlanu la siwumndeni wakaGumede akuphelanga isonto bangcwele kwathi kumfowethu wakwenye indlu kwabe sekufika ubaba wakhe wathi kuyashoda mfana wami wangasho lutho lo baba ukuthi kushodani kuthe lapho kuloso sikhathi kwathi la kumina ngabe sengiyibona ngiletha inkomo la ekhaya emphefumulo le nkomo engiletha la ekhaya emphefumulo abasho futhi udeyani le nkomo engiletha la ekhaya emphefumulo kwabe sekumemezwa izwi kakhulu lathi phuthumani kungaze kuvalwe
kumemezizwi engalibone ngavuka ekuseni ngidunguzela kakhulu ngabe sengixhoma umfowethu ebuhleni kumvangela ugumede khona umfowethu oyiphoyisa ngathi mfowethu nayi indaba ongiphuthumela enkosini khona indaba esivelile siyocela enkosini unyazi lwezulu ukuthi ingasivalele leli sango leli ngoba kulukhulu bangcwele ukuqoqa umndeni ngalolu hambo lolu Manazaretha-ke silethe lonkomo-ke nomndeni wonke wakagumede ukhona la nayo inkomo esilethile bangcwele inkosi busisa amazini wazweli ngingathi nje baba inkosi esipheje senza umgubhi inkosi yakaqwabe emthandeni ngakunabukhosi vele yakunala inkomo neyamabutho futhi inkomo yahamba ngamasonto amen ukuphakama kwamabwe kuhlabancele amen Manazaretha ngingumphakamiseni igama likababa ngingumphakamiseni igama likababa kwaNqambolona waZondo olunde emkhazana inkosi yami ngiphethe umpungose Manazaretha ngila nkosizi nenhlupheko iminyaka yami isu-60 kodwa kule nkonzo ngisabhibhidla ngisakhasa ngizocela imhlahlandlela kunyazi lezulu sesihlalweni kwafika intombazane eyindodakazi yami kodwa komnye umuzi yathi baba bengilungiselela ukuyekhala emphefumulo kwafika ikhehla lathi ngicela ungamshilo mfana uhambe naye eyosinikela kushembe ukuthi akasikhuphe esigodini sothuzi losizi asihlambulule kade sahlala osizini silindele yena kashaya uvala Manazaretha ngoba ngiseyingane kule nkonzo angazi ukuthi uzothini Manazaretha ngila namhlanje ngokuletha lompahla yebo cela uNkulunkulu akuphindlela ulalele ukukhulunywa nalokho kwasekuseni uyikho kuzela nalokho kusazokhuluma uyikho baba yebo ukhululela abanye abantu ya ukuzolalela siyabonga Nkosi ngakhetha unyazi lezulu lokhu uqelelana ngibangela ugabuzo Manazaretha ingcwele sisendabeni enkulu fikilela ngonyaka odlule ngaletha imbuzo ezu4 ayibeka ngegaba zazi ukuthi ilopho usizi engilizele lapho kodwa ngathi mangilele ebusuku ngoba lathi ikhehla elizala uma wami umkhize lilobola intombi yakaMasinga walobola waqeda thema sezoshadelwa ayisiyanqaba intombi yakaMasinga ukugana ekuhambeni kwesikhathi belokhu lifika kuleli khehla lithi mzukulu ngicela ukuthi ukuhambe ngoba usufikile kushembe yebo uhamba nenkosi wenza umsebenzi kaShembe kodwa khona ngakakwenzi funeka uye ekhaya emphefumulo ngahamba ke ngawenza umsebenzi owayithi angiwenza ngathi mangiqeda nje ukunikela lesisalukwazi esanqaba ukushada lathi mangilele kwaphuma abantu emgedeni mabephuma emgedeni omhubhe nje savela likhehla lathi awu susikhiphile esigodini sosizi mzukulu amen ngathi hayi senginikhiphile ade qhamuka lesalukwazi esasiyisona esasinqaba umendo sesigqoke isidwaba sesigiya sesithi kona sesishadile kaMkhize amen ngakho ke Manazaretha njoba size lapha base bengitshela bathi into esisele manje sifuna round abathathu noguqa abathathu sengibaqedile round ababili sekusele round owodwa bese ngeka ngenza ke oguqa base bethi ke lalela awuzobhinca ke thina singazange sisho kuwe ukuthi bhinca thina sifuna ukubhinca mase uqede labo round bezizindlu sethu esifuna ngitholile indawo ngonyameni sengiqedile round abathathu kusele owodwa bese ngakha oguqa futhi abathathu bathi ke ungasheshi ubhinca uyosibhinca mhla wasilanda ekhaya emphefumulo wasingenisa endlini zethu
okukhomba ukuthi njengoba silama Nazareth silahlekile. Uma ubaba ethi angiphatha inkonzo ebuhleni kufika ikhwehla elitlalela ke mfana. Siyakwazi nenkani. Kodwa sicela ukukhuluma iqiniso ngekhala emphefumulo ngoba abanye abagcotshwa bayifunda ngekhala emphefumulo. Njengoba ngakhuluma ebuhleni ngathi indaba ekhala emphefumulo into esemthethweni futhi into eseqinisweni. Angikhathali uma kukhona umuntu engithandayo uma kukhona umuntu ongithanda. Kodwa kufanele sazi ukuthi imindeni yethu igcwele ekhala emphefumulo. Njengoba silapha nje asilahlekile sikhona impela endleleni yaShembe ngoba yazi wathi omunye umgcotsho ngaphezulu kwami wathi ukhulumelana ngekhala emphefumulo ngathi mina ngingakhulumi ngekhala emphefumulo wena ngathi sabavangeli nawe namhlanje usumfundisi ukuthi angikhuluma ngingakhulumi ngekhala emphefumulo. uShembe ngesikhathi ezogeza bonke abantu abangasekho wathi ngiyanidedela ukuthi ngenisa imindeni yenu eningayazi nizoyigeza njengoba size la nje asilahlekile isentweni eseqinisweni. Namhlanje bagcwala bagcotshwa ngithi amen. Bagcwala bagcotshwa ngoba lento esikuyona iseqinisweni. Abanye bathi bafika kimi bafika edokodweni bathi hayi bokagabuza hayi siyakuvuma. Kathi ke bafowethu yoba silapha nje singesabi siseqinisweni. Ngiyabonga inkosi buseni kusweni. Amen. Niko mama. Amen. Uphakama kwami akube kuhle wangcwele. Uphakama kwami akube kuhle kwabangcwele. Abantwana abahle basezulwini. Nami ngiphakama ngoba sengibona ukuthi abakithi base bayakhuluma nami bathi phakama. Uhlambukele izwe lakini. Inkosi uDlamini lo waseSwatini. Yilapho inkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu belikhona khona ngenyanga edlulile uMeyi. Ukucala ngiphakame nokubonga. Ngibonge ukuvakashela izulu. Ngibonge ukuvakashela unyazi uNkulunkulu wethu owehla ezulwini waba ngumuntu ebantwini. Enzela thina zoni ukuthi sikhone ukuthi sikhonzele abantu bahamba emandulo abaqala kwakha isibongo sakithi sikaDlamini. Sekusikhathi ngida la ngokulayelwa uNkulunkulu lendawo ngingayati nami ezweni lakithi. Kodwa ngokuthi ngide la sebaningi abedela balandzela le ndaba ngoba lapha uNkulunkulu phinde kunomshumayeli uNkulunkulu ambeka onenhliziyo enhle emhlophe ekhona ukusikhombisa indlela esohamba ngayo. Akukho onganayo inkinga emhlabeni. Ngifuna ukuchaza kanje ngwenyama yakithi eMaswati iyibonile indlela uNkulunkulu unyazi lwezulu. Indlela amthanda ngayo, indlela amemukela ngayo. Ingwenyama iyati ukuthi kunemfihlo lenkulu kuleli bandla leli. Ngokulayelwa uNkulunkulu nokulayelwa umshumayeli uMajiya ngikhonile ukukhipha inhlawulo zekhabo mama imbuzi ezisihlanu phinde ngakhipha imbuzi ezisihlanu inkomo ezisihlanu ekhabo baba. Ngoba ke ngiyinkosi umthetho uthi kufuna ukuthi ngikhiphe yengwenyama enje ezendlule emhlabeni bese ngikhipha yinye yamabutho lawa besiwathuma agile yonke imkhiba. Ngikhonile ke uma inkosi ifika ngokuqela khona la ethempelini
kubo laba bakithi abelele ethulweni lomhlaba bangivumela ngayifica indlondlo yomusa nakuyo ngacela isengakafika eSwatini yathi nangempela uma ifika eSwatini ngayikhipha tinkomo letimbili enduna nesikazi uma sengenze lokho lalelani ke imanga ebese ziyenzeka ingwenyama yamaswati nayo yangilandela ingane na ingwenyama yamaswati nami sihlobene sihlanganiswa ukhokhokhulu umswati wesibili kuthe kunjalo ingwenyama isihamba ingwenyama yemaswati inkosi uNkulunkulu wethu masikahamba ayelinda yakhipha inkomo ezisihlanu kwathi indlovukazi yakhipha yinye inkomo ngiqonde ukuthi ngithi bantwana abahle basezulwini uma ningayibonanga lendlela namakhosi angayibonanga lendlela uma kunemuntu onjengengwenyama seswazini wayibona lendlela besibobani thina abanye ukuthi singaboni lendlela ngoba akwenzeke ukuthi inkosi ingwenyama ikhiphe inkomo inika umuntu nje phaqa engasilutho ingwenyama ngesikhathi esiningi noma ke amakhosi ngesikhathi esiningi ayemukela izipho ezivela kubantu nje amen kodwa na esikubonile eSwatini kwehlukile ngoba ingwenyama ibonile ukuthi akusiye umuntu lo amen uNkulunkulu lo yathi cha angikhungele ngilozi angikhipha inkomo ezisihlanu sengenzela izwe lonke yaze yasho wathi le mthandazo lo wakhona eSwatini sowe Africa yonke ngoba ingwenyama ezinye zizobona ukuthi sihleli noNkulunkulu uma eSwatini ufika amen indlondlo Musa isibusise ngendlela esimanga ngokubuka ukuthi lokhu lesikwenza ukukhipha inhlawulo akusiyo into eliphupho noma into nje engimkhuba nje ongasile ingimkhuba oqonde ngqo ekuthinteni inhliziyo yakhe uNkulunkulu ukuthi aqolele amaqala alaba abahamba bonile emhlabeni abayihlobo zethu sengiza ke kimi nami uNkulunkulu ungikhumbulile uma sengenze lokho wasuyangezezela nje sazongezezela wazongezezela lenye isheke nje eqhamuke eceleni ngiyothola njalo ngenyanga amen seyiqalile ngendlela siyiqala kuba mhlophe manje sokusele nje ukuthi nami ngicele uNkulunkulu ukuthi bavele ngithola ilanga nami ngihambe bese ngiyobenzela umsebenzi wokuba ngenisa ekhaya amen inkosi inibusise emazwe enwezwile amen ukhetha inkosi yasebuhlungu umshumayeli inkosi eDanhauser ngaphansi kwenkosi yakazwane nami sengithi ngingasali ngaphandle la ngoba ngilapha nje ngithunyiwe sekukhona inkomo engayiletha ezintathu kuthe nje kule nyanganyana eziphelile angisazi kahle ukuthi kwakuyinini kwaqhamuka ugogo wathi lo gogo kimi mina ngisela ngigeziwe nina nigeziwe manje senibahle ngizosuke mina nginithathe nginibuyisele emuva ngithathe yonke lo dodo kimi ngophonse phezulwini manje namhlanje ngisukume ngokuthuka ngase ngiza ngaleyo nkomo leyo ngicela naye ugogo ukuthi namhlanje azi ukuthi inkomo yokuzomgeza ngize nayo ngiyiphethe la ngicela agezeke amen Nkosi ngiyakhetha inkosi yasebuhleni
ngumacwele ogane kwamathenjwa. Ngumacwele ogane kwamathenjwa. Ngize lapha ngithunya abantu bakomalume emakhweshubeni eFlagstaff inkosi yakhona uGobezilwane. Safika la ngoDisemba mhla 7 sihamba nomndeni wasekhaya sizonikela ngembuzi ezu5. Safika ngoDisemba sizonikela siwumndeni wakomalume emakhweshubeni sizonikela ngomnikelo wembuzi ezu5. Kuthe ithi bekuJanuary ngabona isifuno seningathi ngihleli nengane kaMalume intombazana even eyabola nje izitho lezi sengithi mina hawu khansile lokufaka amalume sekubuye kuwena umalume wagula wabola izitho nje zamile impethu waze washona sengithi mina usho ukuthi ufuna siyomnikelela wakwanikela yini athi ngakangiphendule sengithi mina usho ukuthi fanele siyonikela ngoba ngemuzi bamaGS ishethi abantu abangasekho bayanikelelwa ukuthi izifo abahamba ngazo shuthi ufuna sithola imbuzi yeingozi neyezigulo sibenzele inhlambuluko wathi bamshumela uthola lo mnikelo lo ngisho bamaGS wathi lo mnikelo noma ngabe 500 rand uthi ucela uNkulunkulu abenzele isigcawu shuthi ke sibe sikuhlanganisa ke noma khona bekunzima ngoba phela emndenini wami nje abawona amaNazaretha bese bebuthi kanti singowani lona umnikelo ngiyacela uNkulunkulu angene enhlizweni zabo ngoba ngathi liseludu ukhalo sikwazile ke ukuhlanganisa umnikelo olingana oyimnikelo wephakethe ohlanganisa imbuzi ezu5 sobanikelela ke namhlanje uNkulunkulu abageze izifo neingozi abapha inhlambuluko nezalukazi ezihamba izilile nabamoshekelwa imishado yabo sizobanikela lokho namhlanje inkosi ibusenikuzwile amen. Mina ngufanele sibonga wakamabaso. Mina ngufanele sibonga wakamabaso. Ngaphupha engazuthi khona amakhehla asesigcawini. Ngaphupha engazuthi amakhehla asesigcawini. Mina ngingaphandle kuleso sigcawu sibiyeliwe uma ungaphakathi. Uma uyangimemeza kanti sekuyagidwa mangicabanga ngoba ngangingaboni kwavula elinye ikhehla lathi ngena nkosazana ngafe mangena amakhehla aba ulayini engazuthi angena kumina khona yenemoya engahlambulukile khona eminye eyihlambulukile manje ngafike lokukhuleka ngakhuleka kwafika inkosi yamaNazaretha uShembe unyazi lwezulu lafika la ngibamba isandla aphuma amakhehla kwaqhamuka wonke amakhosi umqalo wendlela bahlabelela lengoma le culwa amakuyovula umhlangano ngomhla ka1 bazala ekhaya nomphefumulo mangibuya siza la sinoma ekhaya nomphefumulo ingazuthi ngiphuma emthandazweni wango12 ebusuku sengiyesipholi kwafika amakhehla u2 aphethe izithelo azongibonga athi inkosazane siyabonga ngokukhuleka kwakho sihleli kahle la sikhona ngiyabonga ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni unyazi lezulu igama lami nguzanele ngwakaZulu engudwini ngihlala elindelani njoba ngilana nje ngiye ngithunywa abantu abadala mabe ngithuma kuqale kwafika inkosi ifika kumina endlini la ngihlala khona yafika lenkosi yawumuntu ozongisiza enkingeni engibhekene nayo mayifika lenkosi yathatha amanzi angango 6 pack aphathwe yimina yathi ngwaphathe ngilandele ngihambe nayo lenkosi ilapha emafodweni ngathi mangiyibuka iphezulu eqaleni igqoke ishirt elimhlophe nepull over nesiqoko ayinazi inwele ezinkulu nentshebe imnyama ngihambe nale ndoda ngilandele ngithi mangifika eThembalihle ngithi mina kanti siyapi ithi he thula wena uzobona ngilandele lo baba masifika la enqoleni ithi yona shintsha imali emhlophe yokunikela nithi mina baba yasinda lamanzi athi asambe uzobona wena sambe hayibo masizongena la
bisiyahleka inginika distance athi he ukhona umuntu obengaduka la akekho umuntu obengaduka la buka ke manje sesifikile ekhaya yangena ngaphakathi ngafike yathi ngiwabeka amanzi la ayasinda yathi ngiwabeka amanzi la ebese ngilungisa umnikelo wakhona ubaba wakhona waphela ngangabe ngisambona ukuthi ushonapi mina ngaphelela ngezalana ngaphakathi la besihleli khona sibeke khona izikhwama kwathi makusuka lapho ngabona ngahamba mina endaweni ebhlungu enzima ngiyophoseka ehlathini elimnyama kwavela kwavuka ingubo emhlophe yavala ngaphambili ukuthi ngingaphoseki nasi isalukwazi simi ngala eceleni wathi gijima hamba kwaShembe uyongithengela ingubo emhlophe nginganaki mina aphinde futhi labuya isalukwazi sabuya manje sesithi ngidiniwe uyabona ke manje sengidiniwe ke manje ngithe kuwe hamba kwamashu ufike utshele leya ndoda ihlambulule utshele leya ndoda ukuthi ihlambulule ngoba manje sesishayile isikhathi manje sesishayile nje isikhathi ngabona nansi indoda phezulu entabeni lentaba iyakhanya le ndoda le imile ithi le ndoda kade ngilindile sithi lesisarukwazi yebo uyena uNtombela lowa le ndoda imele ukuyokufaka lapha emanzini ukuze kubuye ukhanya kwame kade ngangikufuna kuwe awuzwa sheshisa ukulindile uNtombela mangithi ngiyayibheka le ndoda uNtombela angimazi lo Ntombela mude indoda ende inentshebe imili yangibuka kodwa manje angazi ngizothini kuyona ngifike ke la ekhaya lomphefumulo ngize lana mangifika lana angazi ngizoyithula ngithini inkulumo ngibuze kobaba lapha eminyango ngithi mina ngithunyiwe bobaba bathi obaba hamba ngaphakathi ethempelini konke uzokuzwa khona ngahamba ngikhala ngolesini ngabuya izolo kwenzeka futhi istory esifanayo wathiwa abashumayela bekho sabalinda ngaze ngathatha isinqumo sokuthi nginikela einganeni emakhosazaneni ngahamba ngafike ngasho futhi ukuthi ngiyile kwamasha abashumayeli bebengekho kodwa ngiye nganikela kwinkosazana hayi ngabona sengisendlini ngaphakathi wathi umbuzo ususendlini ngaphakathi ungene ngewindi uvule nini ukhiye hamba uyovula ukhiye buyela uyovula ukhiye ngayibona lendlu manje sengifuna ukuphuma ngizovula ukhiye ukuze ngene ngomnyango obekufanele ngene ngawo ngosibusisi lehla nabantu abawu4 phakathi lehla ngomgwaqo omhlophe layela uphoseke emanzini amhlophe ngase ngiyaphaphama ngiyabonga ngiyabingelela abangcwele umama Khanya wangconga imvumbulu ngisacela ukuphakamisa ukubonga kakhulu enkosini uNyazi leZulu ekungeneni kwami ngo2023 ekhaya lemphefumulo ngangena ngithwele imithwalo yayingisinda kepha uNkulunkulu wangethula yona bakwabakithi balethile impahla ngoMarch ekhaya lemphefumulo emva kwaloko sengibona kungathi ngingena esizibeni esikhulu ngishona phansi kwaze kwafika ekugcineni la kunomhlaba omunye khona mangifika khona ngifica kunabantu phakathi angathi bese bengilindile uma ngabe ngifika khona kunesigubhu esimhlophe esu25 liter mangifika lapho kunesiphethu samanzi amhlophe ngwakhela amanzi ngiwafaka kulesi sigubhu bese siyakhuphuka nalabantu siphumele ngaphandle komunye umhlaba siphinde siphumele ngaphandle masifika khona sifica inkosi uNyazi leZulu luphethe isihlangu luqoka umjiva laselifaka imbatha labantu nabo bafakile imjiva bafaka amambatha ngaphezulu bese inkosi yabahola iphethe ubhoko bakhuphukela entabeni bambozwe yifu emva kwaloko kwabe sekuqhamuka umkhulu usethi yena akagezekanga ngamacala akanawo uqhamuka uyinyoka uthi yena we umuntu owayenakele kakhulu edlali inkanuko futhi wenesikhwama esimbi
ethwebula abantu la engibona khona abantu behleli kunezikhumba ezinukayo zezilwane ezinhlobonhlobo abantu bahleli ayebathumba badabukisa bese kuqhamuka nokhulu owathi mangabe umkhulu ehambe emhlabeni wasala wasiqhuba lesi sikhwama ebese ngicela ukuhlambulukela umkhulu owangena ukhulu ukuba uNkulunkulu amkhulule akwazi ukusuka esigqikini salomkhulu owahamba ngoba lomkhulu ohleze esigqikini uzala ubaba owangena unamacala ukuthi ungene endlini kaMkhulu ngokungekho eqinisweni manje ukhulu naye unecala lokuthi wathi mengena lomkhulu naye shona wayesethola omunye wakwesinye isibongo uthe jika lo wasinye isibongo wathola indodana le ndodana yabe siyamphelelisa ukhule yilonke manje ukhulu selandelwa abayeni abathathu engicela ukuthi uNkulunkulu abakhiphe laba-2 abuyele kulowo oqala owafika ekhaya ekuyena wamlanda kubo ngiyacela ukubaxolisela uNkulunkulu abakhumbule amen wethu unyazi lwezulu ngifike ekseni lana ngithi angilalele ngoba ngizofunda kuqala kodwa ke ngibona ukuthi ngingahamba nginecala mangazange ngivule umlomo babona umvangelo ngumvangelo usithole eGoli amen ayikho inkosi eGoli inkosi yakithi ekhaya la ngizalwa khona yakwaMadolo amen ngizalwa umshumayeli usithole weyinkukhu lona wathunywa ilanga ukuthi ayoshumela ivangeli eMozambique amen nginkathi unyazi lifika la bengikhona iyahlabelela ihlabelelo sika 4 ivese engilikhumbulayo ithi mase bevela emagumbini omane ngayibona lento yabona angazi noma yabona yimi ngedwa ngibona iqalaza amagumbi omane ithi sebevela amagumbini omane besihleli lapha nabe kunomphemo omncane sihlale noNdunankulu uzikalala noWillis babehleli isicishini sami bengikhona sisuka isilandela unyazi lisingakayi laphana lase liqamba leligama ngiyakhumbula ngitshelwa umuntu lathi lapha sengibabizile kade bebizwe umkhonto wesizwe wathi kodwa bonke nabashonele ngilande kukhona nalaba abavela ukuthi khona izingane ezathi akufuneka kufike umhla ka31 bengezanga bezogeza izingane ezachithekela la ezinye sezizalukwazi ezinye zina ingalo ezinye ngangikhona kwenzeka lokho ngiyanqamulela ngoba isikhathi esincane nami ngisike lijikayo amen Masinkosi isibahlambulula yagqoke ingubo yamasotsha umjivo wakhona yazi yasiphuma sesayilandela sangena ngalomnyango yasesiphuma ngale amen benkuza ukukhuluma angazi ngaphambi konyaka ophelile oza kwethu kuphikiswana ngendaba lapha ekhaya ngithule ngoba angumuntu okhuluma kakhulu kodwa into engayisho ngathi hayi ngangikhona inkosi ikhuluma ngikhulumile nabafowethu ngithi kufanele sifike isikhathi side kodwa inhliziyo yami ilangazelela bengithi ke bese ngikhulume nabafowethu ukuthi kufanele siye lapha ngoba kufanele senze umsebenzi kaBaba osizalalo wathunywa uShembe sithi kufanele sidlule khona ngathi ke hayi emva koJuly ngicela ukuthi ngiye ngiyobuza kuqala kumshumayeli uMajiya ukuthi ukhanjwa kanjani amen kathi hey akuzokwenzeka ngaleyo ndlela ukuza kwami namhlanje bengaplananga bengithi emva komhlangano kaJuly kodwa kuthe isolo Thangi wafuna insizwe eseGoli ikhona la indodana yayo kwaNgwenya wathi ke khona ibhesha alithengile uthi angeke angene ekhaya lomphefumulo engalifakanga lelo bhesha ngafuna umuntu ozomphathisa ibhesha alithengile ngangamthola ngathi ngosabatha khona ngithe mangilele ebusuku kuzosa kunamhlanje kwase kudlala ifilimu kimi ngabona amathuna kithi ukuthi kadela hayi angifuni ukudla isikhathi kodwa ke ngithe mangilele ebusuku namhlanje kudlala ifilimu ngabona amaliba akithi inkosi kusini kuzwile amen
Sakithi ebuhleni bokuphakama unyazi lwezulu. Ithi ngabankulu ngabusazekeka abantwana abahle basezulwini. Umvangeli uyabona nje ukuthi umpintshekile. Ikhonto emshushayo. Ibuka kodwa sengathi unenhlanhla. Ngoba cishe basusa umsindo. Ngiyacela uNkulunkulu wasebuhleni afihle umngane bami. Ngicela ivesi libe linye 40 kumthandazo wakithi okulomqenqo wakithi wasezulwini. Ngicela ukuthi sithi sihlabelela sibe sisetshisa sizwe ukuthi uShembe wayithini. Lapho malazi lashona lashona namu wenko sila phuma lazi lashona ashona namuhla wenko kosingenga ingawenzanga wenzanga okulungileyo. Ngicela ukuma lapho laphuma laze lashona nanamuhla Nkosi ingakwenzanga ukulungile. Sizalwa amadoda azalwa ayiphila iminyaka ababephiwe umvelinqanga bazala abantu bangakwenza okulungile laze lashona baze bashona enhlabathini bengazange baze bakwenza. Nanamuhla lokho ababekwenza basakwenza namanje sebekwenza ngegazi lethu sebekwenza ngathi imphefumulo yabo ayisenayo inyama la izongena khona ivele ithi kuthi angihambile ngilanga nento kwethuni akasakwazi ukubonakala. Kuba yilabo abantu abanenhlanhla nje mabembona umuntu uNkulunkulu amdwebe ngokwemfihlakala ambona umkhulu wakhe nokhokho wakhe sihleli nje kanje ambona kodwa kuyimvela kancane kuphiwa labo bantu asiphiwanga sonke amehla njalo nami nginawo lawo mehla futhi angiwafuni ngoba ingozi nendlebe yokuzwa ngiyifuni ngoba ingozi. Kungcono abadalelwe lokho hayi labo bakukhandayo bayegodleni zomajiye bayokufuna bafuna ukuthi bakwazi ukuzwa umoya mawukhuluma bakwazi ukubona into engabonwa ngoba lawo bantu ibona babulala imizi nje ibantu abanjalo baqala ngokuhonga qala bese sibatusa sithi unabantu abadala unesiphiwe bese kuthiwa sihambe siyokhandwa ngani ngamabululu nangemfene siyalungiswa manje uthi suka bebuye ekhaya abe unuka wonke umndeni xabana umndeni ubondeke. Namhlanje sizala esijwini samasimo enile ngalawo bantu abanjalo. Yabona nje ekhaya mase kukhona umuntu onomngonyana nibokwazi ukuthi inhlala kahle ayisekho ngoba nizoxoveka nje ngoba manje thina sikuthatha sengazi ukuthi kuyisiko noma kuyinto edusekayo. Cha kuyona into edusekayo akuyona futhi into yasezulwini umngoma nomnyanga izinto lezi ezitholakala. Ikhona inkosazana yakangitshela lencwadi eseBhayibhelini ngayilibala kodwa abashumali fanele bazoyazi ukuthi ngaphandle kwezulu khona ifebe nonondindwa izangoma nenyanga bakhunkulu nabacwi nabenza konke izinto zokuhlobonga nayo yonke into yayisithi uthingo namakati. Ngaphandle kwezulu izinto ezikhona lezo ngeke ngisayifunda mfana kithi. Ngaphandle kwezulu izinto ezikhona umnyanga nomngoma nobuthakathi nabakhunkulu ngaphandle kwezulu. Ake siyibuzeke ukhokho wami laphuma wazala ukhokho wami manje
wabulala abantu abathwebula naye inkosazana Ntombukadisho abathwebula wenza izifungo nenyoka empophomeni nasemadamini nakuphi wababulala abantu abagodlisa ithi inyanga yezulu abantu babulele beza kuwe uba uNkulunkulu wabo mase ufile nje beza kuwena nabo mabefile noma bangafa kuqala na kuwena mase ufikile uNkulunkulu baphushela ukuthi nangu uNkulunkulu wandidalayo wanithatha ngokuthanda kwakhe hambani niye kuye angithi wababulala ngendlela ezihlukene bayizishosha abanye bakhubazekile bayizimungulu babungaza wena mina ngufakazi ngiyibonile lento ngizwile yenzeke empilweni yami iqhamuka ngokuboka amakoti wakithi usukuma ikhehla elibiza ukuthi uGatsheni lithi lathwa seSwazini leli khehla lithi lathwa seSwazini langena lino 12 years emanzini lithathwa umnomzana onamakhanda awu7 laphuma selina 35 years lithi ngaphuma mina sengazi yonke into nguNkulunkulu lisho njalo ngasikhuluma nalo ngilithethisa phezulu kwamakoti lithi wena mfana usemncane ngabantu into ozoyikhuluma nawe angicoba ngikhuluma nokhokho bakho mina ngaphuma senguNkulunkulu ngusuku lokungitshela ngoNkulunkulu wakho nami nguNkulunkulu la ngihleli khona uNkulunkulu wangipha nje ukuchudlana okuncane ngesikhathi sixabana ngathi mina noma ungasho uNkulunkulu kodwa uhlele esihogweni wathi hayi musikhuluma kanjalo kunzima la ngihleli khona kodwa ngiyakhonzwa kodwa nginabantu angibonanga ukuthi wayichaza ukuthini ngibone uNkulunkulu eseligezile leli khehla selilandiwe ekhaya emphefumulo la selisekhaya mase lisekhaya kwaqala kwagula abantwana makugula abantwana sabuza sathi hawu wena ndoda manje futhi wawusuthi wagula ingane kanti eqaleni wathi ngesikhathi ngikhuluma nalo lalithi izitha zakho zilula ukuthi zikungene zikushaye ngoba ngesikhathi mina ngingena nale mthwalo yami ngena na yonke bonke abantu engihamba nabo engangibalapha nabaphenduka baba izangoma abaphenduka baba bathakathi ngena nabo lakini mase ngizokundodana umzukulu wami bese nezitha zakho zingene nazo uthi ngena nazo anginendaba ukuthi zenzani nami ngisuke ngize kumzukulu wami futhi wena nekhanda elibukhulu nengane usuyifaka kuba nekhanda elibukhulu yokuba nenkani ngifuna uyosebenza umsebenzi wami ngithi mina wani uthi ngangeyinyanga enkulu mina sesazini ngiyinyanga yamakhambi ngangingabulali ngangengihamba inyanga yamakhambi ngithi mina kodwa la uhleli khona uhlele esihogweni uthi hayi ngizonda kabi lengane ungayikhulumi leyo nto ithi nguqathawane lengane mase seligeziwe leli khehla ngiyathwa phona mase seligeziwe leli khehla sekugula ingane ebusuku mayiselela umakoti uthi uyavuka sekuxolisa yena umakoti uthi awusiyaxolisa manje siyaxolisa ndlela sabakandlela ke thina uyangithopha ngithi mina yindaba uthi hayi uthe ukhokho wami akena nokhokho wakhe ngoba yena wakasibiya kodwa leli khehla la kaNdlovu liwukhokho wakomalume kayise wakhe umakoti uSibiya uyise wakhe uSibiya leli khehla elako malume wakhe uSibiya elukhokho umuntu okude kabi nani uthi cha siyaxolisa abantwana abaguli ilabo abantu engangibalapha iningi labo kwakwa abakamhlabi yalingana abanye ngangibalaphela ukuthi baphilisa abantu bajike baba bathakathi baba bakhunkulu manje mase befile nami sengihambile uNkulunkulu baletha kumina uthi nabo abantu bakho uNkulunkulu wabo uthi beza nako konke ukugula nezifo zabo namacala abo manje la ngihamba khona babhuza nami manje bangimangalela bathi bona sengibashile ngaya uNkulunkulu ibona abahlupha ingane zakho pho manje senze njani uthi angikutshela ukuthi angihambe ngiyonikela ngicela unyazi lwezulu uthi inkosi sicela ubathatha bonke labantu ngoba yena usekhetha uNkulunkulu waqoma uNkulunkulu abahambe baye enganeni zabo mayibonga inkosi okuchaza ukuthi nawe umkhulu wakho makade wayenyanga wazi ukuthi bonke labo bantu ayebalapha beza kuye laba ebathwasisa bezangoma ekufeni beza kuye mangabe wabathasisa babezangoma bagcina sebeyabathakathi beza kuye yobona sekuqhubuka izangoma nenyanga ekhaya usuke nengane no10 years ithi singene ubungoma mangabe ithu into yasezulwini ingane no10 years ingakafundi ingakabudli ubusha bayo naye ikhule ijabulise ngemvelo uNkulunkulu ayinikeze yona ukuthi ayikhule naye iwela mazibuko okukhula bese kuthi ingane izogqilazwa ayihlale phansi ilenge imnqamba nemiyeko ikhonto njalo okhokho bethu ke abangenanga ezulwini ngoba emhlabeni benza leyo mkhuba enjalo babulala abantu nokhokhokazi bethu babulala abantu bahleli nabo mabehleli nabo abangena ezulwini mabangena ezulwini kuthiwa ngaphandle kwezulu
izulu phela lokuqala umndeni angifundele incwadi ezikronika zokuqala 17 verse 11 umndeni alikho elinye izulu umuntu ushayiswa imoto emgwaqeni bese kuthiwa kalando angeniswe ekhaya kanti ukuba phuma emalibeni yini angathathwa ayise emalibeni angeze ekhaya abenza njalo ababe nenkolelo enjalo uthi uShembe basengozini qala abantu babe nefilosofi ebhedayo yokuthi ufele emgwaqeni asingamlethe ekhaya ufe ngengozi singamlethe ekhaya ufe empini akathathwa ingubo zakhe awungcwatshelwa khona bafika abakhunkule bacwiye inhlabathi abaphendule bawubhubhisa umuzi ekhaya wafika uShembe wathi abantu umuntu mayefe ngengozi ngaphandle komuntu ningamshiyi ngaphandle mkezeni insipho siyibeke embuzini nasenkomeni mkezeni nimethule lezo yithixo nimngenise ngaphakathi abese phuma ke emalibeni phela kuqala kwangayi kongcwatshelwe entabeni kwangcwatshelwe ezantsi kwamasimu nangezantsi kwezibaya manje lo muntu elimkhiphayo ngcobela lapha ngaphandle nithi akayele kuzi izitha zalapha ekhaya zizomcwiya phela zizocwiya inhlabathi zimenze imkhovu abuya zogadla ekhaya ngoba nokuphuma kwakhe azofela entabeni ubani owazi ukuthi ubani wamloyo ukuthi aphuma ayofela ngaphandle umithongo likhona lapha egcekeni uNkulunkulu ekhona ungaphuma umnomzane avalelise einganeni zakhe athi abantu abami ngizonibona sengibuyo uyenze ukuthusha imoto endiya likhona idlozi lapho khona uNkulunkulu lapho udutshulo umfana embamba inkunzi mayithi uyakhuthuza ubaba eselele dindilisile uno 7 cent ephaketheni liphi idlozi befanele limvikele lo muntu angaze abulawele ukuthi uno 7 abulala u7 cent kuthi ubanjwe inkunzi alikho ithongo sesizambela nje sodwa ingakho wabona abanomzane manje bethatha amamalasi bewabeka ekhaya uthi uyambuza ukuthi lendle enkulu kangaka yani athi gada umuzi sekugada izinja manje emzini obaba omkhulu bethu la yaphi ithongo inja uthi uShembe uyakwazi ukubona umuntu wakini mayeze ekhaya ethi uzobika ukuthi ukhula lidalwa yini uyakwazi ukubona inja edaliwe uyakwazi ukubona umphefumulo bokuyibuka inja amehla ayakhanya ebusuku njengekati iyakwazi ukubona umoya wakini ukhonkothe wena uncomo mhlawumbe uhleli nonkosikazi uthi yona hey baby yasebenza lenja ibona ilwane kanti hayi khonkothe umuntu wakini imkhuba enziwa abantu bakulelizwe bayeka inkolo yokungcwele besintu ukuthi umuzi ugadwa yithongo uamen mncane sewagadisa sokwabakhona ama-security ama-security adlela utshwala nje manje agadana ama-security ngoba le security noma ulibekile bajomba abantu bangene bantshontshe umuzi ugadwa yithongo umuntu ugadwa yithongo ithongo yini thina makholwa ingilosi amen kuya ukuthi ke ithonga linjani makuyithonga lafele jointini lo mthatha umfana lo mgadele jointini ayodlela jointini ahlale khweni ingakho kuShembe sakhe lo muzi ngokuthi akuzothetha wonke ihlobo yamacala mayibonga Nkosi simsolelani kuNkulunkulu simsolelani angifundela baba ukuthi izulu lokuqala la kuphi izikronika zokuqala 17 verse 11 uyakuthi lapho izinsuku zakho seyiphelile ukuba uye koyihlo awuyi kaJesu awuyi kaShembe uya koyihlo ngivuse inzalo yakho emva kwakho uvusiwe ngiyabonga baba uvusiwe namhlanje ulethe ekhaya emphefumulo wawusuyakhulisa ukuthi wozolalela ukuthi into awuyilethele emhlabeni wawungalethela ugroove wawulethela uzothetha amacala ngoba lamadoda esikhuluma ngawo awadlulile ethuneni anqwabelene la amanye aseduzo nomlomo wethuna kulula nje ukuthi abuya aphumele futhi athi awake emhlabeni abuya athi angene ethuneni futhi ithuna ligcwele phela indlule ekhaya idlule ethuneni inkingi ithuna manje kukhona abangaphambili wakwasukuma sayikhehla la lathi izizukulwane samashumi amahlanu 50 ukhokho wezizukulwane zika 50 awucabanga ukuthi umuntu odangana mayenqumile nethuna ethe ukhona uzodlula ubongibonele wena usohola igrant njengathi nathi sesohola impesheni ubamba ulayini la ubuze phambili uthi hlokoza wephambili akuhambeki akuthuke lo kade msubhede nifika late kade samala thina nabo basho njalo ethuneni ufika manje uthi hey pasophansi nasumfundisi kaShembe umvalo kaShembe bathi ungazosibhedela wena uyangena umuntu uyangena ngubo kaShembe la sikhona ithuna ngcolile
la ngcoliswa yiloyo wayethwebula abantu nabo kade khuluma udadewethu uhleli nabo esikhothini sosizi wena uhlaba inkomo umvangeli uthi ufuna ukwenzela ubaba umsebenzi uyaphi lo msebenzi ngoba uma wenzela uyihlo umsebenzi uzokhipha isithebe leso sithebe siya kumkhulu wakho umkhulu wakho udlulisela khokho ukhokho udlulisela kuyise uyise kakho kadlulisele kuyise sifike kulo okhokho wasendulo uhleli nezilwane zakhe ondlilwane zakhe sikhona isibusiso engawaye khandilwane phela nowenza izifungo nenyoka abanye benza izifungo nenyoka bathe zithi inyoka lalela sesifuna ukudla kwenyoka ke lezi kuthiwa ezamanzi imbungu engane cupho umalazana bakho wena baphumele izisu uyabona njalo kancane kancane ukuchitheka izisu egcekeni kanti umnomzana lapha ekhaya ungena endlini akaphumi le ndlu yakhe angena yedwa abize oshona ntshonalanga shona mpumalanga ukuchitheka izisu komakoti ingane zithathe kuthiwa uyilumbo lelu ubaba akayithatha ayibone leyo nto athatha amahlwile aphasele inyoka yakhe wenza isifungo phela nenyoka imkhuba enziwa okhokho bethu laphuma laze lashona bazalwa baze lashona bengakwenzanga okulungileyo umbuzo okubuzwa uShembeke uthi ke umuntu onjalo dadewethu wena kade ukhuluma manje uthi bathi bafuna ingubo bathi bafakele ingubo emhlophe hamba uyobapapha kanjani umuntu onjalo umuntu onjalo kufanele aqala athethele icala uma nje kusavuka umuntu wakini athamba ungitshela ithikithi ungithengele ingubo emhlophe isigebengu leso siyakukhohlisa umuntu akavuma icala lakhe uthethwe icala lakhe mayibonga Nkosi amen ithikithi phela lokungena ezulwini uyangena nomuntu ophethe ikhwama ezulwini siyahamba manje siyebuhleni sowathenga ubuthaphuthaphu akulona icala kaShembe uShembe ubeka umgomo wakho wasezulwini kunje ukuthi inkosi unyazi lwezulu ngeke ulizwe likhuluma ukuthi hayi ingane ezalelwe konina lume ashembhobheni mhlamba ngakusho uma ubika kodwa embhobheni ngeke umuzwe esho njalo ethi ingane ezalelwe komalume ayazi ukuthi ithongo liphethe hayi elako komalume yakusho lo ngoba uNkulunkulu umthetho wawubeka awaza akhulume ngomthetho abuye akhulume ngemchibiyelo kodwa uma unenhlanhla useduze uthi uyabika uyakutshela ukuthi hayi wena buyela komnyoko lumo uyihla kenza ngalutho kodwa embhobheni ngoba embhobheni usuke ekhokhela ekhuluma umthetho akwazi ukukhuluma ngaleyo nalezi izinto esizikhulumayo eziningi zazo ngeke uShembe ayikhuluma ngoba ayikhuluma unyazi singafa phela kobe sekhuluma umlomo ongathethi imanga nje kungcono makhuluma nje ngoba uzobuthi hayi uyayibhedele futhi umshumayelo mina ngumvangeli umfundisi ngamlaleli ubuye nikeze ipower kodwa makukhuluma uShembe singafa ngoba kobe kukhuluma ugcini amathonga osibulala athi sekukhuluma uNkulunkulu anikwenzanga ngani akushona ingakho ethumela uShembe la uthumele ngekhala emphefumulo abantu abami nofeni kuthole konke ekhala emphefumulo mayibonga Nkosi amen ayikhulumele yena futhi nabo kade bekhuluma abantwana babantu efika kubona ebachazela dadewethu labo abantu abakuthumile kufanele uma uthola amandla noma ngabe kuthiwa ukunikela okukhulu umthandazo amen uShembe uyathandaza ngezikhathi zonke nasebusuku nango12 umbuze nawe babuze dadewethu wena kade ukhuluma la lesi lo kade ukhuluma la manje ongayimbathili ngomhlo umbuze uthi angiyokuthengela ithikithi kanjani ungawasha amacala akho isha amacala akho phela ngokuthethela amacala futhi bese ugcwalisa izandla zami uze ngwazi ukuthethela amacala mangithi ugcwalisa izandla phela basiphe phela inhlanhla sithola inkomo nembuzi neinkomo zephakethe sabe sobanikelela kuyanikelwa phambi kwaNkulunkulu uyazi indaba uNkulunkulu akhetha inkomo nembuzi nemali ke lesi sikhonzile ingoba iseduze nenhliziyo yomuntu uNkulunkulu ufuna into eseduze nenhliziyo yomuntu awu manje bakufakazi bayaphika ngathi beyithatha beyisholomba befake la kwiclove imali uyabona ukuthi igugu edlula yonke into nathi siyifaka ekhwameni la usifake size siguge sibe emnyama nesami nginaso imnyama sihlala imali esingcolile mangibona sona nje ngiveza ngathi ngibona izulu uNkulunkulu ufuna ke yona ke lento eseduze nomuntu ngoba mawukhipha umnikelo inhliziyo yakho yonke iyanikela iyaphelela ngoba ukhipha imali omunye uzayibamba iphucula imali ethi eyihlikihle ufuna ukubona ihlangene yini ingakho uNkulunkulu akhetha izinto eziseduze nabantu abakhuluma iqiniso abantu ethuneni bangavuki namanga nobuqili nenkohliso
ngicela ungalimbathisi ngalo ngithi bangavuki namampunge ngoba abantu bazoyicabangela umpungose isiZulu abantu abasazi abanye amanga ukuthi ngiphethe ibhoko loba omkhulu kanti usho isibongo somphangi phela emandulo na amakhosi awofakazi emandulo ayekhipha amabutho ahamba ophanga omavundla bakhiphe omajiya bebuthile bayophanga nanga uDlamini bafike lapha koDlamini babulala amabutho bafice omakoti boDlamini kuseyintombi incefe zeintombi babahlwithe babaphange bazobenza icebe zabo ukuthi bayijabulise ngabo mase behleli phansi sebehlanyiswa intelezi bafike bahlale labenziwe icebe bazala ingane ngokungemthetho abesesaba ukuthi atshela ingane ukuthi hayibo akuyena uyihlo lona umphange lo ngithatha ngejozi obulala uyihlo abesesaba athula ugogo seze wakhula phela ehleli la emzini omphange noma egumbini lomphange semqhulisa ingane inqwaba bese saba ukuyitshela azadlule emhlabeni nezingane lokho ezifungayo babothu uMajiya kanti umphange uMajiya khambe nuka iqaqa livumbuka iquqa ukuthi hayibo ibonakala ngobukhupho khona empilweni zethu ukuthi hayibo akulungile la kanti ubaba umphange akuyena ubaba wethu phela ubaba umuntu olobolayo kwela mazibuko kuphambana inyongo nemswane chitheka igazi lapha ekhaya kushadiswane kuvunyelwane awela uma azoba unkosikazi abese khanda abantwana lapha ekhaya andise izithombo zalapha ekhaya mangezekanga kuthathwe ngendluzula nje akuyena uyihlo noma ngabe kuthuphe emsendeni lakhe akuyena umphange lo mdlwenguli nalo kilongwe umama mayephuma uthezilongo ngaphandle uthi ushembe unyazi lwezulu lelo cala liyathetheka kodwa lithetheka ngandlela eyiningi uma uyilongo utholile ukuthi uyihlo khona wawusukhokho-bako wakhuluma naye akusuka bakayihlo phela beze bayohlangana bakonyokolume ngoba unkosikazi otheza ilongo uyaxoshwa kuthiwa kaye ekhaya ulanda inkomo emhlophe nembuzi azogeza umuzi awuhlawule kuchaza ukuthi-ke akekho la igane khona ukubo uma-ke wena yise wale ngane eseyilongo lapha kaMajiya ufuna ukuyihlenga le ngane yakho hamba uyoxhumana nalaba bakuboka amakoti bakuba lo nkosikazi uzindlale kubo ukuze bahambe bayongqongqozela lapha kulo okuyena ogana unkosikazi zimbili izinto ezingenzeka uphakathi ukuthi avume uphakathi ukuthi angavumi futhi athi hayi yami nayo le ngane ngani wathatha unkosikazi wami eyami ngeke wenze lutho le ngane iyilongo nje lalapha unginaphakade kodwa mayivumile uyofuna zonke umonakalo wenzile uyihlengeke lengane izikhishwe ngokusemthethweni umethanda umnikazi kankosikazi umyeni wale nkosikazi umethanda unkosikazi yena uyoza nenkomo emhlophe nembuzi azohlawula lapha ekhaya ukuthi watheza ilongo ngaphandle wena ngane awunayo iseyi wena ingane lapha ekhaya usiboshwa salapha ekhaya usiqila salapha ekhaya uma ubona uNkulunkulu kungasekho umuntu njengami nawe uma ufuna ukuhlenga labo bantu iba nesibindi nje lezi zinto ezikhulunywa kuseni ukuthi amacala athethwa kanjani kwenze lapho kalowo baba o stepfather hayi uthiyana stepfather kuthiwa yini uthini ubaba lo oyilongo lakhe ubaba wakho akuyena owengena ngikhuluma mina ngonkosikazi ohamba uthezilongo wabuya nengane wayishiya la lo baba ogane lo mama ingane leyilongo ithi baba kulo ithi baba kulo phela ukuthi yena ubaba womphefumulo lo baba wesende ongekho emthethweni kodwa wena ke mawufuna ukuthi kwehle impi ngoba lempi mayilula phezukwakho noma uyakhula noma ukhulu kodwa impi nje ilula phezukwakho ngoba uhlala ubuke ethuna ngithiwa nayo lengane yangcolisa umuzi wethu nanga uMajiya ehlenyuka lapha owangena ngesibhobo emzini wethu uma wena ufuna ukuhlenga leyo mpi unawo amandla qoba lezi imbuzi lezi ekhulunywa ngazo uthi inkosi ngizogeza la akwagane khona uma ngizogeza umndeni wakho uma ugeza nabo banawo amacala mhlawumbe ngikhuluma ngabantu nje othola ukuthi labo bantu ekuthiwa bathwele babulala abantu babathwala mhlawumbe amakhehla lapha ekhaya anjalo
akulomuzi wena ngane eyilongo mase ugeza sonke isizukulwane sala usuphephisa la makhehla wona azokukhulumela athi hayi lengane yethu esethethisa lo mfana uyise wakho lo omphefumulo athi hey wena musu lokhu uyiqhukuruza lengane yethu asiboni sinjani namboni wasenzelani wena uthi ushemba hlakaniphe njengenyewa sibamnene njengamajuba musu ulahla lo mndeni ujaha ukuya kuboka baba wakho ubaba wakho akakuyena baba wakho ngokusemthethweni lo ngoba wangena ngesibhobo emzini womuntu wena geza lo muzi ozalele kuwo ugeze ushemba ugeze usebenzisa unyazi lwezulu ube muhle lo muzi wona ozokupha ukhanya mayibonga Nkosi amen wona futhi ozokucabela indlela nenyathu ukuthi uzohamba kanjani empilweni yakho ugeze ufake ezulwini abekho abantu abangafuni ezulwini bakwethu uyazi abantu noma ngabe kuthiwa bebethwele nje bade kusho udadewethu benayo yonke into ekufanele abayifuni lento iphendula ube umntwana iyabasinda bafuna umuntu abazoyifuna ukuhlela kubo ungajahike wena ubone umfowene ecebe ngokuthwala bese nawe uyagijima uthi ufuna ukufana naye hayi umthwala bawufuhlele kuye bafuna wena ngoba unenhliziyo elungile angazi mhlawumbe lo limi lezwakana nilungu ikhulumayo ngiqonda ukuthi wena ofana nami ohluphekayo ubone umfowenu naya ucebe ngendlela engacacile musu kuloku uhala ufuna ukuya kuyena myeke uthola imithwalo yabantu bakini ababenza leyo mkhuba bayifuna ukuhlela kubona iyasinda phela emhlabeni beyinhle phela bekuyizindle ezinkulu yabona nje ubona sakho uNkulunkulu umuzi kaNkulunkulu uzobona nje uma sewuphelile uzobe kade imvangela kade ekhuluma uzobe ubuka ngapha ubuka ngapha ubuka ngapha ubuka ngapha uzobe magumba mane phezulu isitezi bakhona abakhumuzi odlula ngisho uNkulunkulu esiwakhaya siwakha thina ngemphefumulo wethu siyancenga bona bawakha kalula nje bawakhalula nje ngemlingo yabo ungafuni ukhalela lo ngoba awumazi ukuthi ubani lo mthwese lo mthwalo ngoba lo mthwalo ethuneni uyasinda ubi muhle manje inkinga abakwazi ukudiliza ngaphambi bawudilizele enganeni zabo mtabukele umfowenu manjalo noma udadewenu mtabukele uthole kanzima wena jabula nje ubungenalutho upatanisa noma uzokwenza into uqala ngokuthi inkosi yami ngesikhathi nje inkosi yami bathi awunayo ingane noNkulunkulu siyakuyona ayishiyani lokho shiyani kulo shiyani lonke lamavundlululo umbona umfowenu esimama ngala esimama nje kalula nje simama bathwesa imithwalo yena bafuna wena yakho umoya yakho inhliziyo noNkulunkulu na ukuthi inkosi yami wenza izinto ngake ngabuza uNkulunkulu umvangelo wenkosi wena uhamba nawo uNkulunkulu wayengithumile hayi namhlanje ngiyayiphahlaza lento ngiyayiveza ngenzela omunye umuntu uthazi ngangicasukile ungithumile uyangibiza uthi sohlangana emampondweni khona umuzi angisangazi lo muzi osemampondweni uthi mase uya khona uqala udabule phakathi kwemizi eminingi yesintu ikuphi hayi Nazareth ngiyawazi useNazareth kodwa ungakhona nako lento lo muzi othi mawuhamba uqala ukwela imfulo ushone phansi uqaqele udlula imizi nje yabo nje amathafa uphezulu lo muzi ngathi mangikhuphuka nje ngangambona ukuthi yena baba wayehamba ngemoto angadlula kanti ke uzoshaya ihudu bese ngimiswa bangemuva bese ngihlehla ngime bese bethi laba abefundisi hayi ubaba lo majiki bese ngihlehla ngiyakuyena avula isicapha abese ehlika thatha unyawo lwe phezulu kwelento khona izinto engithume zona bese ngiyaguqa sixoxe abese yenza ngoba ushemba uNkulunkulu abese enza inhliziyo yami ithi ukuthamba kancane bese ngoba into ayengithume yona yayisinda kakhulu yayicushwe igebengu manje ngiyohlakaza leyo nto bese ngithi inkosi sesizamile kodwa kunefindane likhona athi awubaganga osibani ababiza niyabazi labantu abenza ukuthi ibandla lingazinzi kahle usibisi ngengimfihla phela akuyena umuntu lo bese ngithi mina kodwa Nkosi yamakhosi nami sengikhohle ngikhuluma noNkulunkulu kodwa lo muntu nje akafingani hayi ngikhuluma iqiniso lo muntu ohlupha kanje kodwa Nkosi akasafingani abese bheka leyo shemba bhekela athi wemaje nathi ezulwini asimfuni umuntu obole njengalwa muntu asimfuni umuntu obole njenganala muntu uNkulunkulu akamfuni uzombeka phi mayembulawo uyena myeke koze kukhathalele indoda emsebenzayo mase ikhathele indoda emsebenzayo abaningi
abayiye kwabaphila isikhathi eside isuke isingasamfuni lento bothi akasenamandla okuqhubha umsebenzi wakhe wasesihogweni bese iyamdedela iyamphaqaza ke lapho uyathaqala uthi nako uzokufela isikhathi ngoba mayibulawa yithini kufanele simthathe kusho uNkulunkulu yazi kwathi gididi kwehluva lokumina kwathi ngagwinya ngase ngicabanga ezami izitha ngathi kanti nami ngithanda ukuthi akasafiki kanje kanti umuntu yekho kanje wathi asimfuni mayibulawa yithini kufanele simthathe ngeke uyozalahlwe yilo muntu amphethe uzociyeka uyena khona isikhathi abamandla azomphelela bese bothi awusekho umsebenzi wakhe abesemthaqaza emsakaza phansi uya kuyena ke lo muntu abanye ke babazali bethu babanjalo abantwana benkosi thina ke sikhonza uNkulunkulu usipha ithuba manje lokuthi asibanyule phela mayibonga inkosi into efanele siyiqapheleke thina ukuthi abazali bethu noma ngabe kuthiwa baqhama ngayiphi indlela ungesabi umuyisho nje eqhamuka ethi wazi kahle ukuthi uma wakhe uthe ubaba wakho wahamba mntana nami engenzanga lutho kwakuyibhusimani lifaka izandla emaphaketheni lima lapha lingenzi lutho mayesefile ngisho ngajombo bakathi mntwana ngiphi isithebe ubothi mawuvuka ngophela iphupho ngeke uzulilawula uthi hayi baba kahluza nobugebengu baba wena wenza ngalutho wena kumalume ngoba ngikuphi isithebe sakanjani awukhuluma iqiniso baba usuthandaza umbikele ethandaza uyezwa bafakeke umuntu ofayo bo kufinyama umphefumulo uyezwa njengoba ngikhuluma nje bayezwa amen bayezwa abavuma iqiniso babuyele eqinisweni ushembe uzobalungisa mababuyele eqinisweni amen wanvume ndikulungileke abangalikhiphi iqiniso ngoba nana nemvume siqinisile abahlala eqinisweni ukuze phela sibalethe ekushembe ngoba amaqiniso abazange bawavume ithuna labavimba akadlula umuntu ongenalo iqiniso ethuneni abavuma iqiniso labo bakhulume umvangeli kaBhombela uthe ulethe inkomo ezine kufuneka uNkulunkulu akuphe nabakini mvangeli ulethe esihlanu eyokucelela labahamba bonile emndenini babulala abanakwabo ngoba befuna uhlala bodwa esithenjini babulala abafowabo ngoba befuna ungena amakhosikazi abo babanga ikhwama babanga inkomo benza yonke imikhuba yasesihogweni obumnyama uma ke sebefikile ekhaya mabengazange bayikhulumele bese la ekhaya emphefumulo hleze bayokhuluma ekhaya ngoba kuyahlaluka manje ukuthi khona abantu abahamba emhlabeni phakathi kwemindeni yethu ngamunye wakini wakithi abathi abakwazi ukumukela labantwana ngoba bahamba beyongqingile emhlabeni lawo bantu bafuna inkomo yabo imbuzi yabo ukubacelela uNkulunkulu inkosi bangena uLucifer abanye azange baze bangena uLucifer kodwa kwaphoqa abone emandulo kuliwa izimpi amakhosi awofakazi kwakhona amabutho ayengamaqhawe bese bakhona amabutho amavaka amabutho amavaka wona ayiphekela lamabutho amaqhawe ayethi lamabutho lawa amaqhawe mayeseqedile ukulwa ngoba phela babelwa abantu babulawa kuphuza ukudliwa inhliziyo zabo ithathe ihlinzo zidliwe uyabona sekuyizilwane laba bantu mase bephumule bedla begcatshwa nangamafutha ezilwane amafutha amahashi mase bephumule kushisa umzimba akho umuntu osimame la bese bedumela bona labo bantu laba bamavaka babenza amakhosikazi ngokungemthetho afeke umuntu afe njalo uzovuka behloze njani enganeni njoba namhlanje uyithuka ingane yakho ungafunanga ungaya ngobuza kushemba ukuthi ingane yami ingenwa umhlola muni bafa benjalo bangamadlozi namhlanje bavuka phezu kwethu bathi mhlaba ngibone ukuthi ngidloze njani phezulu komntwana mina ngaphendula nganzi umuntu wesifazane eyimpini zasemandulo abantu abamnyama besalwa bodwa bephanga nabo ungakafika belungu bafikile abelungu babathatha abantu babathumba bafake emkhumbini khona lo mkhumba obizwa ukuthi usiququmativu okuthathwa ngabantu abamnyama bayise koSan Helena kuthiwa abantu abaphendula benziwa amakhosikazi amadoda amabhunu kade ahamba ashiya abafazi mhlawumbe unyaka wonke ezophangizwe lakithi amangisi namabhunu hlangene konke uyabadefendela uSimamani uthi amabhunu amangisi into efanayo nje le abaseHolland kuhlukene ukuthi izwe baqhama eHolland abanye baqhama ko-Europe yonke leyo nto iyona mkhuba babeyenza bengcolisa okhokho bethu mase beqedile bangcolisa babaphose olwandle badliwa oshaka maye uvuka umphefumulo awudleki umphefumulo uyavuka untanto uhamba uthi ungathi ingane yakho uyafika unamathele enganeni ingane iba ilento kade enziwa yona abanye bafe bedingiswa amakhosi bafele ekudingisweni
mabevuka bavuka izizukulwane samanje sesinamajelo Westville bavuke babakhapheze eWestville uyabona ingane nje iboshela into engayazi uthi uyidlengulile ingazange idlengule inikezwe life sentence ifike lapha ejele bayinyukubeze ife futhi ejele ifele lokho ivuka izoba idlozi ekhaya naku sekuthe chithisa kamanje ezweni uyabona sebefuna amalungelo manje labantu ekuthiwa nqingile sebabatholile angithi sebutholile amalungelo bawathatha apha amalungelo kanze lutho uhulumeni ulawulwa imoya ekhona ezweni ungasuka ende kabi idebate nje makuthiwa nqanyulwe leyo nto abazokwenza lutho ushembu sakhela ikhala emphefumulo ukuthi ke kuyonqanyulwa lo mthambo kuyogezela abantu basemandulo mayibonga inkosi mvangeli wenze kahle wangaphuthuma wangawenza umsebenzi obaba omkhulu bethu nabo babenza umsebenzi oyise emkhulu umbuzo obuzwa ushembu ukuthi mawuthi wenzela isihlangu ubaba wakho nomkhulu wakho uwenza ngoba naku sekufika isikhathi angithi lese salo wafa empini yasendulo safika sadlula akazange akhushulwe azakenzela ihlangu akenzelanga ukhokhokazi isidwaba badliwa izinja nje kwashiwa kanjalo badliwa oqamu nje bade kushiwo la kade kushiwo kuthiwa badliwa ingwenya bethi bacashe emgedeni kwangena ingwenya yabadonsa ingwenya yababulala yabadla konke nengane esiswini izoyeka kanjani ingane ukuchitheka ushembeke la ekhala emphefumulo uyabalanda bonke lawo bantu mayibonga inkosi nalawa bathwetshuliwe umuntu wakini mawumsola ukuthi ugangile musu lokulwa naye uzomceba uNkulunkulu ushemba ahamba uthatha lelo dlozi elimnikeza uganga alihlwitha sale yedwa lo muntu uzothi ayenza lento imshaye yena uqobo lwakhe amen bayahluphanga ngoba abantu bagcine sebethi amaNazaretha abathakathi cha sibona abathakathi thina siyathandaza sibikele uNkulunkulu mawuganga bese umndeni wakho uboshwe mawuboshwe umndeni bese uyakushaya ushemba kabulala shemba mbopha umndeni wakho athi yona into enifundisa emhlabeni le phumani ezulwini lami bese bexoxa bese bethi ishayeni lengane isikhiphe ezulwini abantu abathwetshuliwe ushembu yakwazi ukubahlwitha unyazo lwezulu amen uNkulunkulu asipha amandla nesolo inkomo sizobanikelela ushembe abahlwitha ushembe abese baphehla badale kabusha ngoba labo bantu bese befana nezilwane khona umntwana kade ngixoxela nje phakathi nesonto uthi ufike izalukwazi zakubo zihamba nekhehle lingasakwazi ukuhamba bathi bavalelwe ebhodleleni bakhishwa ngoba nangu nje beyocekela phansi imizi siyabonga mntanami ukuba ususekhala emphefumulo ngoba amandla sikakabi nawo mntanami ngoba lo muntu bamsho ngegama ogangayo vele umuntu osegazini lakho enizalana nabo sina mntanami into esoyenza mntanami ukusebenza kwakho kanzima izithukuthuku zakho ushembe uyiphendula mntanami asigeze kodwa ushembe ngokungena kwakhe ekhala emphefumulo usesikhiphile ebhodleleni lo usehleli nebhodleleni ngenalutho ondaba ezitha bayanxuswa ukuthi bona abafani nathi ngoba bona bayamakhosi mabenikela lezi imbuzi ekukhulunywa ngazo ezinhlanu bona ondaba ezitha kufanele baleke ngenkomo yamakhosi baleke ngenkomo yamabutho mayibonga inkosi ngoba phela bona abantu abakhulu bathola amacala asindayo amakhosi amanye ahlele ezihlalweni ezayibhilwe ngobuchopho bamanye amakhosi kubulawa inkosi asekuthinta obuye nogebhezi lakho uzophalezela kulo leyo mkhuba babenza kwangeyona babethu ubuqhawe kodwa yayisinengiso uNkulunkulu baboshelwe yona ufika uhlaleke wena kuleso sihlalo esinephunga enjalo ingakho kamakhosi kuyaphoqeka ukuthi awayithola inkomo ehamba ngamasondo yamakhosi neyamabutho ngoba amabutho akhishwa lapha ekhaya eyolwizimpi afele entabeni ayebhilwa awakhishwa awathulwanga emkhondo kanti leyo nkomo kube sokuthi uNkulunkulu bakhipha zonke ithixo ababefaka zona namakhubalo ayebegcatshwa ngawo bese uNkulunkulu abathula imkhonto abafaka emqubeni ebese batshela ukuthi impi iphelile ngoba basayilwa namanje angithi bona babelwa ngemkhonto namhlanje bayelwa ngebhamu kusuka ingane ingqoqoza umfowabo ingane ingqoqoza abantu kanti ihleli ikhehla elalingwazi yalapha ekhaya
kuyadingeka ukuthi ondaba ezitha abangakukhohlwa lokho. Amen. Sesiphethe abantwana abahle basezulwini. Bayacela abantu ukuthi abaqaphele bangezi noma beyiphethe imbuzi abanye uma bethi bona hayi thina asingeni ndayehlukana notshwala isiko lakithi lelo abangayifaka imbuzi ababuyela nzimva bayihlaba bazidle ngoba ngeke kulunge sibakhohlise enza lokho namhlanje kufika inyembezi sebezobika omunye bafika bethunyelwe inkomo nembuzi sekuthiwa bazoshweleza ukuthi benza umsebenzi kungafanele manje naqala nje nanikelela imndeni yenu kufanele nime kancane ukwenza imicimbi nilinde phela imndeni ukuthi ushemba iqede ukuyilungisa bese iyakhulula iye ekhaya sekuzofika nabantu ababengakaze bafunga abangekho ngisho ezibongweni zalapha ekhaya ngoba bengaziwa basemandulo ibona futhi abaqothi ingane zabo bayibulala ngoba benganakiyo bafe impini zasemandulo okhokhokazi bafa kubalekwa uyazi ukuthi ushembe uthi unyazi lwezulu uqala abantu ngendlela babekhohlana ngayo babenganqeni nje ukuthi umnomzane athathe lelo fokozi lotshani abese phosa ingane zakhe umakoti unina ingane esokhalweni ezaya ayimboze ngalento ayimboze zibe ingqumbe ngakho bese ethi nithule nansi impi iyangena ningabanga umsini bahambe bayola bafike bahlule lapha libeqe lelibutho libuye lize ngala lifike libone ukuthi kunabantu bahlatshwe ngemkhonto bahlatshwe nkonto bafaka ivutha bashisa abantu baze babe plastic bashisa baze bagongobale bese kuthatha umlotha ufakwe emakhuleni lawabo kuyokwenziwa intelezi ngayo abantu njalo bakithi nabakini mabe uvuka umoya wabo uvuka nomlilo uze ekhaya ushimizi abantu babhubha abantu bashiswa umlilo kwenza yonke imikhuba ngoba bathi bayiveza bathina safa ngomlilo ubani oqeda lelo khondolo Majiya wazini uMajiya umuntu awungakhumbula khona intokazi ekhulumile ekseni ithi ziyahamba kubakhuphula ungaphindi ubuyele kumakhuphula wedadewethu wena okhuluma ekseni la ekhaya emphefumulo nje abantu bayacela bangayi kubantu abakhuphulayo bese bethi bezwe ngabo ngoba uzoza la ekhaya emphefumulo bese bekutshela ukuthi usubuyile ubodlula lapha ekhaya bese kubhimbisa ungcolisa umndeni. Amen akukho kuyabaphazamisa abantu. Hayi ungayi kubantu ungayi koyihlolele lento ushembe wayekhuluma thalali wathi imndeni yonke yoyiqoqibela musu ukuzuye okomajiya egodleni uzwa ngoba usutshelwa yibona awufuna ukuzwa namanazareta awafuna ukuzwa afuna ukuzwa ngoba nako eseyise kumajiya kuthi ubona isishembe uthandaza isishembe khona egqoka ingubo emhlophe athi hayi sengizwe ngaye ayikho banazareta engcwele nani bantwana baNkulunkulu base-Afrika abambathi ingubo emhlophe amanga ukuthi khona isangoma sikaShembe akanazi isangoma uShembe. Amen. Akekho futhi umthandazi kaShembe. Nothandaza isishembe unakwazi ukuthandaza uShembe wena uzothandazela abanye abantu. Hayi uthandaza isishembe uMajiya siyenikele cha ungayi. uMajiya wayela kuShembe njengoba ehlushelwa ithongo lakubo elala hamba nezithixo zakhe wafuka wathi baba Nkosi yamakhosi bathi okhokho bami ngibenzele umsebenzi angibaqhubela umsebenzi uShembe akaphuqi wani mntanami abesecabanga sethi hayi baba ukuphilisa abantu athi Shembe okuhle nje uNkosi kubusise uzophilisa abantu bese hambe ememeza bamsupport uSimamana ngihamba naye uMajiya wathi ubaba impela nje Inkosi imbusise njengoba umbone phethe iqhabango nje wabuswa ubaba amanga wonke lawo. Akekho umthandazi kaShembe. uShembe unikeza amaNazaretha ukuthi makugulwa biza amaNazaretha amalungu ebandla kuzothandazwa ekhaya kuphele kanjalo mayibonga Nkosi. Amen. Mawune inkinga ezimfihlakalo hamba ubukela unyazi. Amen. Ingani yena uNkulunkulu khona. Amen. Umbikela kanjani unyazi? Kathandaza ngo12, kathandaza ngo4, kathandaza ngo9, kathandaza ngo6 noma ngasiphi isikhathi uma ufuna ukuthandaza uShembe khona eduze kwakho mayibonga Nkosi. Umshumayela akayekudla utshani uyawurondisa nje emlonyeni umshumayela utshani lathi yathi Nkosi la ngaphezulu kwentaba omhlakane ngiza ngeingwevu zakhe yathetha Inkosi ashaye yathi amaNazaretha ayahlupha thina boShembe sifike sishaya amadimoni agulisa abantu washaya baleka ngene etshanini amaNazaretha athatha utshani ufaka emlonyeni bazazi izinto bayifihla ngeke uyikhiphe imbuku ngeke inkuku uthi noma ngeke inkuku mayiboshiwe ukweni noma isikhishiwe ukweni uyitshela usukhishiwe ukweni izobaleka abelungu ngeke basitshela iqiniso ingakho benza ama tooth
toothpick lokho kudlokoze yebo bayazi ukuthi utshani ila kuhlala khona amadimoni mayishawa uNkulunkulu nawo nje abelungu basifundisile abelungu namhlanje sakwenza lo abelungu imbali igugu kubona izingeniswa endlini yona abanikezana ngabo bayisenikeza ubhebu wakho umnezi imbali ayathi ushembe wathi mayifika wahlala embalini anikwazi lokho maNazareth ushembe mayifika emhlabeni wafo wahlala embalini amen umlungu wabahonta uNkulunkulu mayifika eAfrika uhlala embalini imbali bayithatha bayifaka endlini namhlanje ke sekusuka ke thina thina abantu baseAfrika uthi ungamloboleli umuntu bese uthi naye imbali naye bese khekezela sengathi uNkulunkulu wasebuhleni ngasikhumbula abantwana bahle basezulwini nemndeni yethu kodwa ivuma izwi kaShembe ilahle iThixo uShembe uzobathula iThixo mabevuma abelahle uzobathula uShembe mabevuma abavume ethuneni amen bantwana bahle basezulwini ngomhla ka30 kuyavala lapha ekhaya emphefumulo amen ngakusasa ngomhla ka1 siyemzini oyingcwele ebuhleni bokuphakama soze sibonane ngenyanga kaNcwaba uAugust kuyavalwa kuye emhlanganweni wonke umuntu abantu abazobuya ngamasonto esobe sibakhonzele uNkulunkulu kuzosetshenzwa kwakhiwa iphalesi kaNkulunkulu amen amen akusabuya nje kuthiwa kuzosonto lapha ekhaya siya uNkulunkulu manje siyomdumisa emhlanganeni wakhe umkhosi wentethelelo uyena yedwa ohlabayo ohlabela imindeni yethu mayibonga inkosi bayacelwa abantu ukuthi ke bakugade lokho imithetho eminingi ke sofike sitshele yona sesifikile eminye siyayazi ukuthi awudliwe inkukhu emhlanganweni ukala katena usebenza emhlanganweni lapha masihlele emzini kaNkulunkulu lemiyalo siyalwa ngayo lapha ekhaya emphefumulo sifike siyigcine lapho ngoba isezulwini mayibonga inkosi bakhona abantu ke indaba ezitha abantwana babantu abasenkingeni othola ukuthi umsamo uphethwe ugolokoko lomthakathi uyena ushisa impepho ekhaya akazi uzomcela kanjani tamshisela impepho kubikwe phela sekuyemhlanga kuyabikwa phela makuye emhlanganweni abazi abantwana babantu bazokwenza njani lawo bantwana abanjalo ke siyabaluleka nasi isigodle esikhulu sabantwana baseAfrika nasi amen kukuyena nje uthi aguqa umuntu ngaphambi ahamba abikele uNkulunkulu Nkosi ngiyacela njengoba ngilapha ekhaya emphefumulo anginawo umuntu ozongishisela impepho ngicela Nkosi ukubikele ezulwane sakithi uthi uyangena umhlangano umhla ka1 mayibonga Nkosi abanye abafike ngisazi noma umsomluko bafika bephethe ukumaya abanye baze baphatha ngisho inyama ngisho abantu baphatha inyama sathuka nje nathi inyama ijwayelekile ukulethwa la wathi hayi bathi abakithi mntanami woze ufike uzokose ekhaya emphefumulo ngoba ekhaya sathi ungashisi ngisho impepho ngoba kuzingovolo inkosana izingovolo icuphe yonke into thina soze siyilungise lento mase uShembe sesigezile amandla sesinawo asinawo amandla ngoba lento ayiphethe uphethe into eyayiphethwe okhokho basendulo kusancengwa bona ukuthi abavuma uShembe usancenga bona ukuthi bavuma abadilize bese begezwa thina esikhuluma nawe esasingenawo amacala njalo emndenini khona abantu abanamacala amabi lawa le psychology le ukucupha izinto ukuhlanganisa izinto hlanganise zonke izinto babi bangcono angisho bangcono bona bangcono labanamacala angathinti lezo zinto laba abathinta izinto ezingabonakali bayingozi futhi babukhona ukuphuma kulezo zinto sicela uShembe abakitaze nje abashumayeze balizizwi bavume ngoba bevumile bayibeka phansi ikhwama kubalula uShembe yabadiliza bese bageza amen abese bafundisa ukulunga babuye bafakwe esikoleni sho njalo umntwana wakamfundisi ubani umfundisi waseKenani umfundisi uZama wakanzama lo mfana khuluma ukhokho wakhona uthi wemfana ubovana usitshelele zingajaha usilande ekhaya emphefumulo thina sikaze siyenze into ekulunga ekhaya emzini wethu nezingane zethu sayifundisa ububi uShembe mayise sigezile usazosifaka esikoleni sifake iuniform asifundisa ukulunga kusuka kokhokho basemandulo ngoba ayazi into ekulunga ekhaya into yaziwa nje ukuthi nje hawo sengigadla sengishaya kwakhala lonke lela thafa liyakhala sengibaginqile abanomzana nezingane ifundiswa lo khona umuzo njalo ukuthola ukuthi ilento yakhona isipho sakhona ukuqotha imithi nengane ngaphambi kwesikoleni ifundisa ukugxoba
ifundisa ukulanda amaselesele lawa makade kunetha imvula kuduma izulu khona amaselesele ashayiswa imoto lapha bahamba ukukhukhuluze phansi bawathathe beze na agaya ahlanganise nalezi zinto kwakhiwa intelezi zonikwa wena njalo majini noma usuyiNazaretha uyihabule uhabule amaselesele aqotshiwe noxama bagayiwe sengiphetha sihlala phezulu kwemizi sihlala phakathi kwemizi okhokho bethu ababeyicupha bengazi ukuthi benzani abanye babazi lento ekuthiwa abafana le kuthiwa abafana Ndaba Ezitha oyihlo wakho Ndaba Ezitha baba amazi umkhulu wami kuthiwa uMajiya wayehlala wayemngani wenkosi uGigaba wayekafike lapha konkosi ngangimbona umkhulu wami ahambe na 104 engasakuboni kahle emahlweni kodwa makuduma izulu angimazi wayekora kanjani umkhulu hey izulu lekuqala ukuduma mhlawumbe mase kuyintambama bese sithatha asiphose endlini sonke alilande istaputapu lapha asibhixa athi ukushaya emasheni abalifaka ehlweni akasaboni kahle fake la ehlweni sonke sishaya ngalelo diqi lele ongazi noma ugwava bagayiwe yini babahlanganiswa into ezimnyama insizwe emnyama asithi shala abese lihlala esiqoqani kaduma kizo abese phuma zazi induku zazi u4 induku zamkhulu indukwane ngake semnyama ongazi noma zayikhishwe enqeni ayithatha umkhulu liyaduma njalo izulu agijima faka ngivuke ngakusasa ngisomfanya ngithi ake ngiyobuka umkhulu ngoba phela ngiyamaza amehla akawasaboni nga hayi ngithola ukuthi uyikorile phakathi uyibona ngani lezinduku lemgodi ngoba imncane ulawulwa yilezilwane boyilanda le komhlaba yalingana bafeke omkhulu bethu wena uthi ufaka umncwele ufaka phezulu kwaleyo nto enjalo nakimi ke yangihlupha umama ubengumfundisikazi ebandleni lasecibini mase bonke izinto ziyamhlupha uma wami utshela umfundisi wakhe uMadwe uyamkhipha ukhipha omunye ubaba ngiyamkhumbula ubaba wayemfishanyana eqoka angazi ukuthi wayeqola lesontweni lokakhe uqoka ufika nenduku ecwebezelanga ngisewumfanyana isohlongwana sompana usethu mango ubaba wahamba ngisemncane mfana wami uyacela ubaba la ukuthi umfunele umqala kayihlo ngiyawufuna umqala manje ngimfishana uthi lo baba angime ngiyama ubeka la kumena umqala usethi angithi kanje ngoba uyasinda uze ngiphushane nawo avule lezi zikhwama zakhe athathe leziphambano lezi ezicwebezala izinduku ayishanisa bheke phezulu abese shala abese faka ibhodlela abese yaqhiba aqede kuhanje bese kuthiwa sesuqinisile kumuzi akhiphe lo wakhipha uma uhamba isikhathi izinto ibhimbe egcekeni odadewethu bazenzela imikhuba ebheke eceleni ngithi ukukhula kancane ngibona uNkulunkulu mangibona uNkulunkulu zibhede izinto adlula uma emhlabeni mayedlula uma emhlabeni angena umakoti ecekeni ngisinelwe mase ngisinele ihluphe lento ngithola abantwana ihluphe lento ingane yami enkosazana nje eyizibulo kumakhosazana esikoleni ngibizwa njalo kuthiwa ingane yakhe yahlupha la ngithi yini bathi vezani ufike ifake izandla ephaketheni amakhosazana ayazi uphamela ufake izandla ephaketheni uvezana bhampisa komfana akalishayi vele mani inqindi shabafana athathe amaphepha awagoqe angathi ubhema ukwayo esikoleni phambi kothisha hawu mangibiza ukuthola ngani iyayihloniphela inkosazana kodwa esikoleni kuthiwa nje uhlanya awu lento isihluphe seyobika enkosini uthi ngole nkosazana athi ushembe uyiphathe kahle indlu dlala kuze uJehova angagcina ukuza kuwe ngephupho uma eselela umakoti uyafika isalukwazi sakubo sifika usephethe uthunjana wami inkosazana uthi qhamuka izinto zithi phu ufike zime phezulu kwazo zithi zikhulume njengomuntu zithi hey wena le ngane yakho isikhulile mase sifuna lesi esokhaleni lakho ngoba inegazi elise-fresh lo seqala uqina sesomyeka sesifuna lo mokwambeka phansi naye siyamhlupha usho inkosazana encane uthi abezana abe nenkane engakaze ayibona angavumi ukubheka phezulu athi hawu ngothingo mina ngingenzela lutho ihambe lento uthi bese kukhulumiza lithi yabona mntanami wenze kahle waphika mina ngugogo wakho ozala uma wakho lalela tshela umkhwenyana ukuthi ngesikhathi esesithohlongwane somfana uyamkhumbula yini umuntu owafika la ethi uzoqinisa umuzi eqhamuka esontweni kamama wakhe uthi lo muntu angazizwe uqinisa umuzi wahamba ucaphuna ucaphuna
inhlabathi yamathuna wayihlanganisa namafutha otikoloshe negazi kugcwele yona mtshela uzokhumbula umkhonyana ukuthi lamabhodlela awafaka ayekuphi wathi mesho njalo kwathi qha kumina engqondweni ngabiza insizwa senza umthandazo ntambama ekuseni ngayicela ngakusasa bathatha umgqala ngawakhumbula sahamba kanti solishaya lo selishaya emhlanje ibhodlela laqhuma lathi maqhuma kodwa duma izulu imini ilanga libalele njengoba kunje laduma izulu lashaya imbani kwahlika isicotho semvula lashala gugula libhodlela laphumela ngaphandle kwazovela nelinye kwavela elinye ibhola emathathu ayeqitshiwe sesithi salikwazi uyabona umntwana mntanami njengoba sekuphuma amabhodlela uzoyiyeka lena hayi uthi umntwana ubeganga enza lento yabafana lo wayelethela wahamba wayemathuneni angcwatshwa khona abantu wathatha yonke inhlabathi yabantu neyosikhotheni neyani wayihlanganisa namafutha amafutha ezilwane wazoyifaka le ngane ngesikhathi nganibona uNkulunkulu lapha egcekeni lemoya isiphuma ishiswa usheme yaphumela ngaphandle esiyaluza egcekeni iyona lebengena kuNkosazana washintsha umntwana waphenduka futhi waba inkosazana wamuhlwa ngathi akazenzeke lutho mayibonga inkosi ngikudlulisela lokuthi nawe khumbula ukuthi umkhulu wakho washiyana ekhaya bikela ushembe azokuchobozela lezo izinto ezayifakwa umkhulu ethi abafana hlezi ilwane ezayihlanganisa namafutha ezingane ziyoqothula umuzi ngiyaxolisa njalo mangizothinta izinto zabantu kodwa ngisho kuwo oyiqhawe nawe oyiqhawekazi mayibonga inkosi baceliwe abantu ukuthi bangajahi ukuhlaba uma sebeqalile ukuzonikelela imndeni abalinde ingani nathi yasilinda nje imndeni yangasibulala kodwa babulawa abantu yini nokusubabaza kangaka ukuthi sekushaya isikhathi engani khona abantu abashayelwa isikhathi bangenzelwa lutho iminyaka amakhulu eyinkulungwane behlele ekufeni usubona uNkulunkulu ephambi kwakho ngeke wehlele lutho mawunovalo kweshisa impepho ubika ukuthi cha nina basekuthina ngikwazi ukwenzela isihlanga ugogo umkhulu isihlanga asikwazi ukwenzela ugogo isidwaba asikwazi ukwenzela ingane umhlonyana asikwazi ukwenzela ingane umemulo ngoba khona ingane zafa zizintombi asikazi zenzela umemulo masenzela leza kuzokusuka umsindo uma ngeke kusuka umsindo sitsheleni phela uphasope na ungathi ubuza kwabantu abawosikhotheni ababoshiwe noma ubuze ezilwaneni nathi into efike beyingozi ukuhlaba kuhle kuumthetho kuyisiko kodwa esikhathini samanje ukukhohlakala njengoba sekungafuna uqale ubuze kushembe ukuthi abantu abahlabela bakhona yini wahlabela ilwane ezicushiwe ekhaya bayayiletha phela nabo mabethanda bathi akuyafana lezi ngane nazo ilandela lento eyenziwa okhokho bazo behlabelana bedla bodwa thina bengasinakile asimane singene enhlizweni yalomfana bese nabe umthakatha acupha idlozi lonke khona kuzobheka kuba nombhedukazi mayitwenza izinto shembe usibekela ikhala emphefumulo ngoba ufuna ukuzokhuculwa labantu abanjalo abazocupha impilo yethu ngoba bekhononda akekho umuntu ethuneni angithi libona ukuthi unyazi limboza umhlaba wonke angithi kusho thina enimuza ushembe uthini uthi nisebancane thina sithi thina ushembe usho thina ushembe akasho thina maba abantu bevuka ngamandla bebona ushembe ethuneni ke okuyibona abantu ayebazele uthi bathini bona nabo mfuna ngamawala ngisho umthakathi wamfuna ushembe inkingi ithixha iphethe ufuna ingane ezoba nesibindi iba nesibindi ke mfana kaMajiya uze abantu bakini bakuthembe bakuthume unganciki ngomuntu ungakhonzi futhi umuntu akakhonzwa ngisho ungambona emaphusheni usimamane nomajini ubaba unene ngisho ngambona akakhonza umuntu lo umuntu okhonzwa unyazi ukhonzela abazali bakho siyababongela nje abakamvangeli bazali iqhawe uqinisile ngiyamazi unenkane kodwa usho ukuthi uNkulunkulu waya kwabakubo wathi yabona lengane nayizale nenkane sifuna namhlanje iphilisa abantu ngempela abantu bebamavaka okukhuluma kwaqaleni wabhoboka wakhuluma eparadise le umkani bakhe basiza ngoba wakhulula isizukulwane sakubo ngoba ngesikhathi ekhuluma waqaqeka kubantwana babantu abavinjwayo ukuthi hayibo ikhona into enjengana naye ekhuluma phambi kwababa siyakubongela mvangeli ukuthi ube iqhawe
nawe ke bayiqhaweka hamba ohlala phansi nomndeni ubikele ungawufihleli nabo abathakathi bakini ubatshele ngeke basakwenza lutho nawo kade lento kade uyenza ungaphinde nezinto njengana le ushemba kazile uzonuka abantu la ekhala emphefumulo ungaphinde uyenze nje lento oyenzile nje into engekho ushemba kanuki bantu wena umthandazo kuphela kufanele uwenze ngoba nalabo bantu banukayo bazi bayithoswa balo mthwalo mhlambe nawe uyantungaza akazi ukuthi wayenzani mengabe ikhona ngempela leyo nto ngoba ayikho kunjengokuthi umuntu athi hayi ngesaba manje ngoba usibanibani sebeyazi ukuthi ngihamba ikhala emphefumulo ubani uhamba ikhala yini ukuhamba ikhala emphefumulo akukho into ekuthiwa ukuhamba ukhala emphefumulo uze emndenini wakhe ekhala emphefumulo akukona ukuhamba ukhala emphefumulo asahambe phela inyanga mayeze la engene esangweni lapha sebembonile abakuphi nalabo abakade behluma kuyena nokukhohlakala bazoyikhumula yonke lento ngoba bafuna ukungena ezulwini bazobambelela kuwena unenhliziyo evuma uyosala yedwa lento ifana nani ifana nabantu mabetshela ukuthi ijika lisafunakala ekhaya athi hayi ngizoliphuza ngenkane mina esho kuyena oshisa impepho uyabona manje ekuqaleni bowuphuza uwe uvikeleke ungashayiseki etsheni kusho abantu uwe lapha phezulu kodwa kanalutho cha bawuvikela ilohane lendlezo ebelifuna ukuphuza ngawe phela ube imbiza yalo manje alisaphuza uzowulimale manje kuphuza kwamazinyo ushayeke ngekhanda phansi ulimala ngoba asafuni utshwala uyazi ukuthi umuntu mayengibathile nokungcola kwakhe noma ungalala nemali yakho lapho usudakiwe ubanjwe inkunzi akukhuthuzwa ngoba uyigadile umnikazi wemali uvuke ekseni uqhubeka notshwala kodwa once wasuka lo muntu kuwena egazini ubanjwe kuseni inkunzi manje ke nakuweke mase kuthiwa umndeni awulifuna utshwala ulifake ngenkane utshwala kuyoba lula phela ukuthi umndeni uqhele kuwena bese uyakulimaza angibhekisile emakhosini ngiyabona amakhosi asengibuka kanzima nje angibhekisile amakhosi ahluke ngani kuthina esizibonga ezingenabo ubukhosi ahluke ngoba amakhosi mayenza noma yini kuze umphakathi wonke okhonza ngaphansi kwalowo nkosi inkosi ke yona mase kufika izikhathi zemicimbi izophoqeka ngoba phela inkosi iba nesiqhimqhimi somuzi fanele inkosi ihlelele yona ukuthi lapha ya kuyagcinwa isizwe siyagcina lapha asize endlini zangasenhla la khona ngenza khona amasiko lapha ekhaya isizwe sigcina lapha bawuphuzela lapha ngoba inkosi ayigaya itshwala uzisizwe siyobekwa lapha abeka ugange athi bonke abantu bojabule lapha hayi endlini zoyihlo noyihlo omkhulu bakhe zamagugu akho ngoba basafuna utshwala abantu basezulwini yajabule yakithi bese yishi lomfana lo kuzobaba ngasekhaya uzokuthuthisa cha ondaba ezinto abahlukile bakwethu ngoba bona basuke phela bephethe isizwe ukhona esisathi sona sikhonzela izimfudu asingeni indaba kaShem undaba ezinto mayesebona uNkulunkulu ke angasicindezeli isizwe akathandaze alungisela kubi ithongo nesizwe sakubo egcineni kuhle uqale kodwa ulungisa abakini kanti ukuba ukhulume nendaba yesizwe ukuze abakini bakwazi ukukakisa ngeke ukuthi uyinkosi usuqoqa isizwe uzuthi asekhala emphefumulo hayi akunikele uzogcina unganikeli bese uthi isizwe asinikele awukho into oyenzile ngoba inkosi ifanele iphume kuwo eyithukuthinza kubo ithethe amacala kubo amen isizwe sithethe amacala esizwe amen moko bahlanganisa kwingozi ngoba kosho induna kuqala igebengu zithi nahayi indaba ezithi ungakhipha kanjani uphethe isizwe biza inkomo nenkomo bese kwenzeke lemkhuba indaba ezithi ayenzeka kudala amakhosi ayihamba yohlasela imizi yabantu uphangwe inkomo kubula umnomzane beyiphanga inkomo beze nazo konkosi balandela amanomzane bevuza igazi phezulu kwenkomo zabo baze bayongena konkosi bathi awundaba ezithi ususibulele wathatha inkomo zethu inkosi ithatha ifake esibayeni ihlabanise ngawo amabutho ahlabanise ngenkomo evuza igazi labanomzane inkosi emulisa intombi ngenkomo evuza igazi labanomzane inkosi yenze imhlonyane ngenkomo zabanomzane evuza phezulu kwabo uyabona ukuthi ukunuka babunjani endulo alobolela amabutho zishawe inkomo kodwa lezi inkomo zivuza igazi labanomzane abaphuciwe kuba
wakhe uhlezi phakathi wahlala phakade ngokuba elungile bongani uJehova uba elungile umsa wakhe uhlezi phakathi wahlala phakade ngokuba